Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daw ay sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay na, aguyak ka man lakay. Unay mga minan da ito'y nga uyak aya. Kasano ayaket uray na lamag. Di kamot nga minag-sweater. Agimbag to mula da ito'y bakit. Ay na, denggam nga minagiti ibagbagakken ka Lakay ken baketan. Iso anas ken nasalwadan dati salon atta. Ala, mabitlaan tay nakagangar iti laya. Tagsalabat ka man, lakay. Alaman nga ron, bakit? Hello, Nanang. Api ngay mawag kayo. Disturbo kayo iti trabaho. Ado ti trabaho dito office. Iso adi kay man mang disturbo. Kasano mga men, anak ko. Mailiw kami kada kayon. Mabalin ka diya sumarunggar kayo met diti probinsya. Anya? Kasta kami tibilin ni tatang Mau. Ken ada kumapay ibagak. Mabalin ka de nga kintawa kiti kwartam. Haguyak ngamin ni tatang Mau. Ken inak ko maipakita iti doktor. Awan gamin maitid ti kabsat mo. Ay! Kunakon kat. Aday tatalaga ti gagarayo. Iso ngay mawag kayo. Nala, bayan nyo tamang ipawita kiti kwarta. Ay na, agyaman na kanak ko ha. Kwarta latan ti pagkitkitaan nyo kada tao. Ipakita nga miniti doktor ni tatang mo, anak ko. Wanan. Mangipawita kiti kwarta inton bigat. Sige, i-off ko ti cellphone ko tani adupay taramidag. Bye. Ay, makapasuron. Kwarta man ang tikid dawan da. Nangipawita kiti 2,000 kadananang kuraon. Ay ket nasayat pawita matida. Takasapulan damat. Day talatan nagdawdawat iti kwarta ti amuda. Bakit? Kanlakayan dagiti dadakkel mulisa. Iso panunutom ko mamatida. Siyakla ka na yunan. Jikabsat ko ngay. Di na pa'y maikan matiday ti kwarta. Ala, payaman. Ken mangi-file kay ti leave mo. Ta sumarungkar tayo kadakwada. Sana bale, tadamat kutse tayo. Mapan tayo iti rabi iti Biyernes. Ay, isupe apagbannugan day ta. Nagado ti aramida kiti opisina. Anya? Kan may sa, saan mat nga isuda tinang paadal kanya? Nakaadalak babaan ti bukod ko abannog. Nakasano ngamin? Day talag sugsugal tararamidan idi ni tatang. Amin na kwarta na ipan na iti sugal. Bakit? No mangabak, awang pay gatangan na abagas wano sidaan. No di kat ipainom na kadagiti pada na abartek. Hala, husto daytan. Nabayag daytan. Katpatya ka nagbabawyanan ni tatang mo. Agbabawitan na talakayan. Kasapulan na dagiti anak na. Tagkapsutan. Ngam na idi, awang pay bibiyang na kada kami. Mangan kami man wano saan, awan bibiyang na. Ay, lipata mong tiguram iti amam. Saan na nasaya at nga gimulmula ka iti sakit tinakam. Bakit? Nanang, anto'y tinatang. Kukuhayon ti may sarapet. Ay na, agyaman na Ben, anak ko. Kumusta ni tatang? Sagay salangan ti uyak na. Nagag-agas mo. Ay, pasensya kayo nanang tawan mo't namin makukwartak. Nadaman kwartak. Umdas lang nga igatang mo iti bagas kung sidaan. Ay kuwan Nangrun na ta dumag nga rudan nakyaw. Mas importante da. Kat da kami kanita atang mau awan parikot. Nagmula-mula kami itinatang. Imbag lang ay ilako may. Ay, uwan gayam nanang. Anyati ko na ni Manang Lisa. Agbakasyon da ka dito eh? Diyak mo anak ko. Taado ka no matitrabaho na. Ay, mayat kumaan sumarungkar da. Tap nagkikita tayo mayat. Ay, sapay kuma at sumarungkar da anak ko.
Kaano na di na udi ang nagbakasyonan da dito eh? 5 samot tinatawan tinapalabas. Wen nga Rod, iso akailiw kung di kabsat mo. Bakit? Ingkadang kung agbakasyon tayo dyan lugar yo. Sarongkaran ta dagiti naganak mo. Kaya't inton sumaron no, sarongkaran tayo mat dagiti naganak ko. Adula amin, manaktakla dagita. Di ka man nagkasta-kasta bakit? No kaya't yuti sumarungkar ka dagiti dadakkel yo ingkay latta. Sana ka sumurot. Apay ka di akasta ka. Sarungkaran ta dagiti dadakkel ko. Tapno niya, tapno ikanta ida iti kwarta. Gastos la dayta. Basta sarongkaran tayo ida. Ay sanan! Awan ka di talaga ti panangipatag mo ka dagiti dadakkel mo. Apay, impatagda kaya dagiti naganak ko. Ang bakit? Ammo matibiyag ko idisan aya. Rigat ko amin na rigat, lakay. Ayat ko lang ti makaadal. Idinto ta ni tatang, takawon na pa'y ti matgadak. Ngaimbis nga ramatak iti panagadal ko. Isungay ta, tunggalagkid daw day ti kwarta talaga makapungtutak. Nay, day talang ti ginatang mo nga isang put tayo kadananang mo. Katuwa na. Jaylaw manay akanan tayo aging gat malpas ti bakasyon tayo. Ay, nag-imot kamutin. Gumatang kamot iti abasto dananang mo ah. Itanyaga po? Antay nga rodan. Ingka kita ang dagiti anak mo. Nung nakasagana dan, tayin tayon. Naimbagman ta, nagbakasyon kayo. Wan, bayaw. Agpasyat ka mga rodan. Uy na. O sige, agpagatang ka iti arak. Ne, anya dinangag ko. Anya ti pagatang mo, Raul. Arak, bakit? May salang man. Kakaisuna nga ita kami lang agkita ka ni Bayaw, Ben. Ay, san? Oy, Ben, numakay ninom kay Tarak, ingka gumatang no dakwartam. Eh, bakit? Mas dawa ka. Ape nga nga da ka ditoy. Tapnan niya, agkikil ka. Agbayin ka mamad. Ay, saan kumamot akasta, Ay, bakit? adula amin nga mom, Raul. Kat si kamot, Ben, agawid kan. Ha? Pinagbigyak lang ni Raul nga agbakasyon kami ditoy, nanang, tatang. Angam no siya. Ay, awan ka po na nga umayak pa lang ditoy. Anak, di kagsaw iti kasta. Tas ibibiyag kami ipahimot ka ni nanang mo. Apay, Lisa, nasakit ka di tinakam mo, ta pinilit na ka ti asawam nga agbakasyon ditoy. Wan, nanang, ngamin gastos lang. Amok, anak. Kasta ti panagsasaom ka na kami. Gaputawan pulos, ti na itulong mikan ka. Hindi agad adal ka pa ilaang. Imbag man tamuyo. Sa itatag sakit kayo, syaklat tatawagan yung agkid daw iti igatang yu ti agas yaw. Huh? Ay naahawan ba't nga rod sa balya pangibagaan may anak ko. Adama ni Ben. Ado ti anak dia adim, Lisa. Kan awan nga min mas no papanggedandang agasawa. Kat, basol ko pa'y? No kumata nagpursigya nagadalakas kanyak. Di ada kumama na sa yata panggedan na. Nga manyangay nga ron. Kat inun-una na mo ti babae. Diyan niya ngay, sikog mat asikog ti asawa na. Ay, tap na mo yo. Saan kayo kumakat a responsibilidad? Agasam day ta. Umdas la kada kayo ti panangyanak yu kada kami. Hangam, di yu inaramit ti responsibilidad yu. Kas naganak mi. Agasam, elementarya akpay laidi. Ngam, mangmanggad akon. Kalpasan na, alaan nyo pa'y timatgadak. Tay gatang nyo iti bagas, wano asukar. Ay, wan, anak ko. Amo mi dayta ka ni nanang hiyaw. Amo mi mat, dayta tiga puna akas lalinipat na kami na naganak mo. Imbaga tamuyo. Nakaadalak. Ngawan na itulong yo. Mala anak ko. Saan kami na dumawat iti kwartakan ka? Yawid John, nagita sa bati na bak, Raul Barok. Imbag lang ay palumyaw. Dipeg kan lakatan nagita sa ba. Uwan tatang. Agyaman na ka.
Ken nagkali kami kaninanang yu iti kamutay tapno at dayawid yaw. Ramanan yu mat ti kamutay. Sana pasig at tinapay ti kankanan yaw. Uwan tatang, agyaman ak. Nanang, nagawid gaya man daman ng Lisa? Wan, anak ko. Nagsakit ti pa nagsasaw na, gaputan nakaadal. Wan nga rod, nga may na, saan mo nasakitan day ta? Kamsat mulat ta ni Lisa. Gapo ka dita nakaadalain, nanang. Awan mo ti dakas ngay naramit ko kun na, tapno kas jay ti ibaga na kanyak. Pinabainan na iti sango ti asawa na. Nupay kasta, anak. Saan ko mga agsakit tinakam mo kan na? Kamsat mulat ta day chay. No nasakit man tinakam na kada kayo kanitatang. Saan na kumamot nga iraman Imbaglaangan ta nakapagtapulak iti day di agundaway. Kat pimanawaklangan. Tano saan? Pinagsasawak mo't kuma? Nasaya at matalimiklik ka, anak ko. Iti kasta, saan naman ayunan ti parikot. Inlutom kaya man dagiti kamuti, bakit? Wana, kanan tayo Sayang mat ni padawat kulaan. Among bakit? Uray na sakit ti panagsasaom kada tatang kananang mo. Ang naragsak dalata ng tad iti sabakan kamuti. Ni, anyaman ti kayat mo nga ibagan? Sana nasakit tinakamdakan ka, tanak da ka. Kamuti, kan sa balaan. Di uray di danang tad, kabalak mat ti gumatang iti kasta. Sana kasta ti kayat ko asawan. No di kat, uray man iti panagsasaom kadakwada, naragsak dalata. Ngamin, anak da ka. Sige, lamutan nyo amin dagita, kamuti. Jak pagtatakkunan dagita. Anya? Apay ka di anagrigat ka makaawat, Lisa. Gapo ka di tadi adal kan? Awan serbi na anakaadal ka no nagalas ti ugalim. Anyat kaya tasawon day tabagpak, Raul. Sarong karakta kiti dadakkel ko. Imawag ni nanang kat masakit ka no ni tatang. Siyaklatan ti agawid. Ni, saan da kami nga isurot ka dagiti anak ta? Saanan? Ngamin, amangan no pagsasawa mo't dagiti dadakkel ko. Akas iti panagsasaom ka dagiti mismo a dadakkel mo. Anya. Sana perpekto dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Siyak lang tinang paadal iti bagik. Gaputawan na itulong kanyak dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Manginom ni tatang ko. Kat ti inami lang tinang isaksakad kada kami. Hanggang sana kakaskan ka nga aging gayta. Kat nasakit pa lang tinakam na kadagiti naganak na. Raul. Diyak kaya ti ugalim, Lisa. Managimula ka iti sakit tinagam. Tang, awatan nyo dati pansit nga ipadigok kada kayo. Kasangay nga min buridak ko. Hanggang pansit la ti linuto mi ka ni bakit. Taday talang ti kabalan mi. Idisu ko na dito lang mi sa Anton, pangalaan nyo. Wan anak ko, katagyaman kami. Ben, anak, saan ka di nasakit tinakam mo kada kami kanitatang iyo? Saan nanang? Siyaklahunay anak, ngamin. Saan kayo pinagadal ka ni manang mo? Anya nga nga tatang, kat sugador kayo mo't ide. Uwin nga raod, naladawan ti amin, hindi makaamirisak. Sana balin tatang? No sinayat ko kumatibiyag ko, ket nagadalak akas ka ni Manang Lisa, mayat ko matibiyag ko ita. Angam, anyangay nga rod, ket nangasawa ka dagos tatang. Ay, pakawanan anak ka. Saan na day tati panunutan nyo tatang? Kan may isa. Saan kaya kagura? Tapara kanyak, amin tayo kat agkamali. Saan tayo perfecto tatang? Ket ni manang mo, jak mababalaw. Nuaging gay takot kagura na kami. Ang saan tan nga ikan kano day taagura ti inauna nga anak talakay. Tinapatag, nasaya at tibiyag da asa nga pamilya. Kung bakit, naragsakak para ka ni Lisa.
tebay dagiti mula ta sa ba. Taimbag lang nga ila ako tano malom. Hey, hagmula aklat ta iti sabak kanda dumapay. Ay, sana bali tayo jay igid ti dalan mait. Kain no da maapit para manantamay dagiti akindaga. Ala, ingka nga rudan, kutaganad ka Ewan bakit? Siyak mo't, inak sa rungkaran dagiti mulak akamote kan pambarak mo't ang tagugot. Tapno da si daan ta. Isaw-saw taman iti kamatis nga tabugong na. Ewan, naimas da ita. Ala, agan anad ka iti ipapan mo iti umam. Kita ti dalan mo Onay kan, kasla akmat laubingan. Kat uray si ka agat nat ka mo't. Kita tamangan kit dimot no day tatumang mo ti matagbat mo. Imbis ajay saba. Ay, word. Unay ka na ya. Expert da ito asawam. Kunamsa. Tatang! Tatang! Nilulo! Ha? Apay anak? Apay ni Lolo? Nakita kay di kasabaan. Nakaidda. Ha? Kasla na tayen. Anya? Ay nalakay, apay ngay. Adya nga minti nararamid mo. Sigun ko ni Tata Cardo. Kinagat ka no ti ulag. Sigun iti nakita na sinyalis iti bagi ni Tatang Nanang. Adya matan. Nakasalsalon at ka. Ang mapay kaya kasto'y matan tinagbanagam. Nanang, Benanakawanan ni tatang yo. Sino nga iti kami nadangkon. Nasaysaya at numatayak kumamatan. iti kagsaw iti kasta Nanang. Total bakit akmatan. Awan matlat serbing kag bibiyag. Kaputo na tayo damayo. Gusto Nanang, di kagsaw iti kasta. Uray awanan ni Tatang. Tanda kami pa yung magkalagiti at puyo. Tanda kami ti agbalik na kabinladang yaw. Itan ti Maudi Arabi iti pan nakalamay ni Tatang Nanang. Santa ka di nga ipakaam mo ko ni Manang Lisa. Saanan, Ben? Tano ipakaamuta. Kunaan nantumanan akwarta laang di kasapulan ta. Uray pa'y, ipakaam mo talang Nanang. Uri saanan. Saan man? Wala, siyak ti umawag ka ni Manang. Kat! Anya kumakanyak no natayan ni Tatang. Awan maramida ka, tadyak mo't tanggal tibiyag na. Sige, makamu ka. Ngayon ipakaam mo klatakin ka Manang. Kasta pa nga rod, bye. Dagiti buwisit itibiyag ko. Kanayon daklarang-rangan. Pare, naitabo ng tibang kay ni Tatang Nanang. Ben, anak ko. Di kag sangitin Nanang. Nagsakit ti barukong ko. Kasta talaga, tibiyag ti tao, Nanang. Di tayo mo ti pagpatinggan tibiyag tayo. Naduma-duma ti wagas ti ipapatay tayo. Awan pilpilyan na. Ubing man mo no lakay. Tatibiyag ti tao. Ti Diyos lang ti makamo. Alaos to Nanang. Di kayo unay agliday. Tama nga na makapadakas kada kayo. Agawam tag drive Raul. Relax ka lang, bakit? Makadanon tayo lata. Narigat ti agdardaras launay. Amang ano madisgrasya tayo. Kayat ko makadanon tayo adago si Jayan Danana. Kas itinakunak, makadanon tayo lata. Pagkalmaan tirik na. Makatulong kan ka na ita.
Nandak ko, ma. Apay nga sandak nga inuray. Tapno nakita ko matibang kayo. Sagbay nga intabon da kayo. Manang, Ben, apay di mo imbaga kanyak ti tabon ni tatang. Tanaka umayak kumadagos. saan ka ni nga kung ungot ka, edi mawagakan ka. Tay pakamu kapi mo sa ini tatang. Nagalas ti ugalim. Managimula ka iti sakit tinagam. Kat mismo pa'y adag iti dadakkel mo. Gapo ka dito nagkurang da kadata. Kat kastanti isupapak mo kadakwada. Nakaadal ka lang baba ni tibukod mo abanog. Ngablinipat mo dagiti dadakkel ta. Panagkunam ka di. Kat sana nagbabawyan ni tatang ti kinaresponsable ng ama. Pagawanan na ko matatang. Kapoy tinaalas nga ugaling ay pagpakita ka na kayo. Itapay tapin mo sa ini tatang. Sana namang nagdagiti bagbagamanang. Kat tinagalas nga ugaling. Aturam ko man. Iti kasta. Sana tumulan dagiti anak mo ka. Malaksid man nagimula ka iti sakit tinakan. Napanagkal ka pa'y manan. Gura tinagturay iti kaunggam. Awan serbi na ako nam anak kaadal ka. Nukas tamat yung galim. Pagawanan na ko, ma. Ading ko. Nagbaligi ka man iti biyag, nga awan na itulong dagiti dadakkel mo kan ka, saan ko maaday ta ti pangguraam kadakwada. Laglagi pam, ano awan da, awan kamat iti daytoy abiyag. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay! Talagamet na. Nabanita ni Lando. Baknang na jay. Maraming datong. Iti dayto a kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan ko na no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush? Amom, kwarta lang ti kayat ko kan ko na. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day takin ati dugti imam, ah? Anya? Amo mi asi ka tinagal-ala ka dagiti gamit mi na pukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone amang ano lakom. Iso nakagatang ka iti baro cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di ka glibak. Angam ka po tagkakaduan tayo. Kan di mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to kan kwa iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. agyaman na, Gina. Ta sinong batam ti panagayat ko kan ka. Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakan.
No kasta, datan, Anya, datan. agayan ayatan Ay, kat una. Tas sinong bata nakarudan. Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin, talaga si kaitan ti ayatek. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaed. Saan ko mapay nga italando? Nakababain mo't nagyana kadagos sa ni Jibalayo. Idin to ta italaang asinumbatan ka. Sige, kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ni jibalay. Yamam mo ka kada mamakan papa. Sige nga Roden. Painuman na kaming kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale. Ado mati kwartam. Sana parikod deta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balay Lando. Nagdakkel. Gan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak nang kami ngamin. Isa sana ko na mas daawa kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, ma Gina. Umi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Adapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadag iti mayat nga aggatang. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayaan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang nyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman no kasta. Adulakit diti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanautan dito hardin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kasta gayam. Apay? Agtatakaw nga mintay na udya katulong mi. Day tati rason, asaanan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag papain. Agmerienda kalata. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo Gina, agyan ka nito balay. Pakaidayawak launa Lando. No kasta, may saka a waitress. Wen, madam? Amom, Gina, sana ngagpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, day tati kapatgan kanyak. Madam, ag ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at day ti agundaway. Alaag ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalimakan a babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando.
Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Nga mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Ta siyak ti kaayan-ayat na ita. Okay, sapay lang ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yu nga agnaidak dito'y balayo. Sanda ko na sermonan, papa. Bayan yun nga agnaid dito ni Gina. Iso nga minti nakarignak iti pundo nga ayan. Sigurado ka di dahit. Amin na nobyak, in break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti pundo nga ayan. Iso nga agbalbaliw akon, papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasaya at met. Naamiris ko metlang anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara metlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan-ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Una, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makamu kalatan o ilakom, wano, aramata. Wen Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Isong anda kwarta kita. Inlakom? Wen, takunamod ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati makamo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasaya da talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol akon iti panggidak. Iso amang rugi akon nga trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga imatmatunan na. Kaya sika, dito'y kabalay Sikat ti mga sikaso kadag iti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at akawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti immo na at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayam kwarta dito drawer. Nagswerte akon. Kita akman ti kwarta. Ha? Pasigasag sa ngaribo. Kat nagado. Ala kaamin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Ay, makamuditan. Total, saan ko mata talaga ngay ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan akon nga agpakpakita kadakwada. Wan iho. Tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer diti salas. Kastamot tantain kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangala, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiliw kon kaniro di akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station, iho. Agkita ta ijay. Bye! Anya dahi ito ngayon naramid mo, Gina? Kwa, Lando. Anya metel ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy? Nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya na dapat alahas ni Auntie Maria. Agasang may data. Ibabayin na kalang dati a babae. Lando, pagkawanan ako, ma. Sana na maulit pa'y day chay.
Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pay laeng ti simrek di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dajak kaya't aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang akiti love life mo. Anya ti atap mo ka ni Gina, mama? Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya? Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay ini, napanak itayan ti amiga. Hangam di na lamong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Idi nakita ka rimwar itigay. Kat nakita nga dabag nga awit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid naman day. Inawaga kadagos ni Rudy akasinsin mo. Isa day chay, naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksin iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti dwasing singko. Nalabit as imrak iti silid mi kinipapam kat inala na dagijay. Kasta gaya, mama. Inikaklang roda iti kwentas ngam kasjay pa lang ti naramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, inaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, sikat ti mangadag. No ituloy mo pa ilaang ti makiayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kwa na ngamkas jay ti inaramid na. Awan serbi day ja babae lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello! Ito lang ay may ka. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbaludan. Gaputa tinakawan na ni mama. Ano? Ay, Jack mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat na ti mading aramid na? Anyat kaya't mo asawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, lando. Da kami may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahi tatipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ti ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso ngam. Talaga di na maikatiramid na adakas. Agtatakaw. Kan ibagakon da ito'y Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya da ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Wanlan do Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angam saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel, tinagtungpalan na. Makitam, Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Jack impagarabakas jay kami Gina, papa. Napintas nga pa iso. Iso na in lava kan kwa na. Ang madimod gan ti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na imbag ti babae nga kalaysam, iho. Wen, papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangam nas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita. Sapay kumatag nakam kan, iho. Saan na basta napintas kat yawid mulatan diti balay? Amom, Lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinangaro datakdiram da ita, iho. Wen, papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko.
rabiin. Kat nakaturugan na gitipada ka preso. Agbabawi akitan itinaramit ko pa nagtakaw. Kunak numalusot ak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay agastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risak. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngamikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house, ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Isutim pagati bakla kanwan. Kwarta lagam ti kayat mo kanyak. Ha? Ni, sana pud na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya tinakasaritak? Amin ta. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko asaan kaya masikat imay karikanyak. Pudno na pintas ka. Day ta tinakainlavakin ka. Ngam saan kaya mga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di na ka di may kaniti sa balyagundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kat ikarik nagbalbaliwag. Pagsayatan launay no agbalbaliw ka. Tapara maglakad ka data. Ingam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita na. San? Kasya na ko ma. Di na kibibreak. Awan sa balya makatulong kanya kita no di sika. Lando. Pangasim ko ma. Sakbay amay karsel ka, agpanunot kapay anaimbag, sakbay ngay tuloy mo ti dakas, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at ti dakas nga ramid, dakas mat ti bunga na. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Pare Dino, makaruwartan diti pagbaludan. Wen nga rod, pare. Talagaan ayat ti Diyos. Amok nga iso tinang tulong ka data. Tanagbabawian tan dagiti nagbasulan ta, pare. Wen nga agpaiso, katagyaman tayo ti Diyos. Kamo dyan na. Nasungbatan ng tinabayagan nga karkararag ta, pare. Wen pare, katagyaman taunay iti Diyos. Mina bakit? Kailiw kayo na yan. Oh, kailiw da kamatan, Gino. Ay nangagyaman ak, makadanada ka nitag nanayon. Agsilibrar tayo. Agparti tayo ti baboy. Kas pagyaman tayo ti kinasaya ti Diyos ka na tayo. Gino? Dayto yan ti sungbat ti kanayon ngay karkararag ko.
Kabayatan tikad na kiji pagbalutan. Ay na, maikawa ka talaga. Sa bali kaitan. Talaga nagbalbaliw kan lakay. Banag apakaragsakak iti kasta unay. Wan bakit? Ni Apo Diyos din na magbaliw kanya. Ano tinasursurok may papan iti sasaw ti Diyos. Bayat tikad na kiji pagbalutan. Lakay. Iso nga itatapin at ganti Diyos tikid daw ko. Subalitak na ita. Babaan iti panagserbik. Wano pa nang ikasabak iti sasaw na. Iswasi ka. Pangasim. Tadi ka agliway nga kararang bakit. Wan, talaga akas tatar aramidak. Talaga naragsak ti agserbi ti Diyos, anya, pare Gino. Wan pare din no. Sa bali at talaga tiragsa ka mariknam. No ti Diyos ti agtang iti kaunggam. Wan pare, iso nga itultuloy ta kung matiagdayaw iti Apo. Wan pare. Inkarita na ita idi at tatapay di pagbaludan. Iso masapula tong palanta. Ay namare, kamaudyanan na. Makadanatan iti agnanayon dagiti asawa ta. Uwan nga ron, Mare. Kat amom. Ay na, nakaragrag saka. Nakarkaro pa'y kanyak Ngamen, nakarwaran ti asawa kiti pagbaludan. Kansaan laday tati pakaragsakak, Tina. Namimpinsanan na nagbalbaliw ti asawa. Oray ni Dino nga asawa, mare. Ay na, nakasingsing putan. Kasla saan nga iso tay sigod at tiprong nga asawa. Ay na, daytuyin ti sungbat dagiti kararag tamare. Awen mare. Kat sapay la kuma, tagtultulo yun, ti panagbalbaliw dagiti asawa ta. Ginaw, pudno gayam ti damaga nakarwar ka ni pagbaludan. Wan tataguryo. Kaya niya ngay, mabalin man na. Anya ti kayat mo asawan tata. Hehe, nakarwar kan di mabalin man ang tiagbasal. Saan ang tata? Nagbalbaliw akon. Imposible mo daytan. Hehe, agtal na ka man. Sao-sao la dayta, baliw-baliw. Awan dayta. Saan man tata? Nalawlawagan ang tinakaulapan na panunot ko. Naamuha kong tisasaw ti Diyos. Kanado tinaadal ko, iso nagbalbaliw akon. Mangas kasaba ka time. Ay, madinsa. Maday, sana may bagay kan ka. Silang adenggain. Nagpay dumaragsak ti mariknam, no adda kay ti Apo tata. Iso agbalbaliw tayon. Tadda pa'y guntaway tayo agbaliw. Tal na ka mamedita. Makaisim Maday, sumgarak ka dagitang ibagbagam. Pati ka di musika. Mangas kasaba ka mitain. Dinaw. Awan dakas na no ibunan nagtayo ti sasaw ti Diyos, tataguryo. Talaga sa bali kayo na. Saanan ada kayo dagitay sigod nga amok adjino kandino Pinarsuan na tayo ti Diyos, tapno agaramit itinasayahan, para iti pakalidayawan na, tata. Mabalin yun sa timang misan. Kapo ka dagiti bagbagayaw. Tata? Ay kagtulag kayo na ka ni Ginaw. Sa mga ipatakder kayo iti simbahan. Pasensya kayo na. Angam, saan pag-aangawan ti maipapan iti dayta abanag, tata? Naimbagman ta saan kaya nauram iti kastang ibagbagayaw. Kung ex-convict kayo. Agbaling kay ka mga kasaban. Imposible to ka. Agyaman na, tainawat dakman na nakas driver yo, madam. Agyaman na kiti pa nagtalakyo. Wen, talgan ka. Tasigod mo't a driver na ka, day di asawa. Chi. Iso sige. Imanehom ti may sa a chipmi. Agyaman nak, ma'am. Kasapulak at talaga ti trabaho.
Agtalakakin ka. Kat sapay lako ba, tadi mo dadailin day ta pa nagtalag ko. Uwan, ma'am. Ikarik. Ay, apay nga impayag ka mo ko ni Gino di may sa jeep mau. Kabagays, amom lang arudan ti sigod nga ugali day di ataw. Nagbalbaliw mo't siguro, Manong. Kabagis ay damo la day ta. Ngam nagbaybayag, subliman ng ti sigod nga ramid na. Manong, Apay di ka na didigra. Ito naramatan naman ang tilugan mo nga takaw. saan mo't siguro, Manong? Itatanasa pa pa'y bawiyam tilugan. Ipamanihom iti sa balay. Basta sana day di ataw. Tas sigura daw. Maulit man ang tinarabid na iday. Ikan tayo iti tsansa nga agbalbaliw, Manong. Simbang putmatan. Italang day ta kunak tumit. Agin sising pila ita. Ngim to nagbaybayag. Balik sa dati manain. Nay, papanam, dinaw. Biblia man ang tig-iggamam. Intay makimisa, tata. Iday, buti tiarak tig-igpilam. Ngim ita Biblia matan. Uy na, tata. Kasta talaga. Kasta talaga, dagiti agin sising pait. Ha? Dagiti agin tatanaw. Ngim rinukar magayap ti aramid da. Tata? Umay kakidi tagsat ta. Insardeng kong dahit abisok, tata. Ay umay kakidain. Daytoy. Masala tagay. Sige, pagustuhan kayo, tata. Hanggang may salang, ha? Huwag ka day. Isa mau. Malaala ito gaw mo. Agsangot taman. Ay, naapula kay. Tabartak ka. Nalalala, sumarkan. Pasensya ka na. Bakit ka napasubo? Ay, apo. Kanya nga itikasta nga style mo. Nabartak ka. Nakaibil ka iti Biblia. Diyak mga rod na pagkudkudan ni tatagor niyo. Sorry, bakit? Pare Dino. Kita makaliplipat ka sa amin din. Awan pare. Diyak kaya ti mauyaw-yaw. Anya? Nagbabati pagkit-kitaan lagi ti tao kanya. Dahil tayo nasingpita. May mayat ka nagbalin ka dakis ta gumato ti panagkita na kan ka. Dino, di ka kumapalilaw iti awis ti lupong. Nagbalbaliw ka nga rutan. Apasubliang pa ilang ti sigo de bisyong. Awan, buring ti biyag na nasingpit ka pare. Pangasin, Dino. Liklikam ti dakas. Nalawlawagan kansan ka di. Wala yung buring nga ron. Kan kagurak ti mauyaw. Maditagin sa singpit ta bakla ti panagkita na kin ka. Diyak mo ta nga awagan na kita bakla. Palagip lang ka bagis Agandad ka. Paliwam ni Ginaw. Tamangan agpaspasimple lang. Tamangan aramatan na lang. Ti panagin sisingpit na tapno makaluban ti rinukar nga aramid na. Apay, Manong. Anya nga aramid na. Ay tisigod nga aramid na. Huldaper. Uno agtatakaw. Manong, dakkel ti panagtalag ko kan ni Gino. Ang buka din ang sumlian ti sigod nga aramid na. Iti ko naman. Ang di mo lamaw. No niya talaga diskarte naman. Kita ni kumpare na apada ng mga ex-convict Naging sisingpilay di damaw. Ita sinublian naman ang tisigod nga ramid na. Manong? Iso apaliwam da Ginaw. Sa payawanan ti asawam. Kasanaw nulukon na ka. Awan ti mangisakit kan ka. Tanatay mo ti asawa maun. Ay namari, naimbag ka pa Nagtali na ti kinasingpet ni Pari Gino. Hanggang nilakay ko.
Awanan. Nagsubliman ng tisigod nga aramid na. Wen ka no nga rod, Mare. Naistorya ti asawak dayta. Ay na po, agproblema akman nga ruden amare. Kanayo na nabartik ti asawak. Sapay sa bali ti bartik na. Humamon iti apa. Ay kat di mo sardengan abagbagaan, Mare. Anawan, mare. Kastamot kit di ater aramida. Naimpagpay nila kay mo. Ta nagbalbaliwan na namin pinsan. Kaasi ti Apo. Nagbalbaliw matan. Sapay kumaa. Tagtultulo yan ti panagsingsingput na. Dino, lakay. Awan bagas tayon. Ay kat agdiskarte ka ta. Siyakla amin nain. Ha? Dahi tati madi kada kayo babae. Tada kami latan alalaki tinamnamain nyo ang mangipaay iti amin akasapulan ti balay. Makitinulong kayo mata. Anya? Ay na, talaga nagsubliman ng tisikot nga ugali ti asawak. Adakan, Gino, lakay. Huwag makat. At ito'y tinapasada kitangal daw. Mangibati ka matita allowance mo, Saanen? Gatangam amin nakasapulan tayo diti balay bakat. Pasensya kan lakay. Di kan matulungan ng trabaho tani masikugak mo dun. Tsaka't ngagtrabaho ka, tamabanog ka. Ang mga numapiktaran ti sikog mo. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos. Tas ikatiintad na katakunay-nay ko iti biyag. Nakasingsingput kan lakay. Kastamat kan ka bakat. Nakasingsingpat ka nga asawa. Yes! Nangabakak manan. Ako kusik man ang tinaba ko na. Ep! Dinaw! Di kagsaw na. Apay ti ko namjak masipsiputan ti raramidam. Isublim ti taya. Huwag pasaw. Sana, inabak ko nga rodan. Isublim day ta kunak. Manjak, inabak ko nga rodan. Sa urka talaga. Anay ko, apay nga agdanog ka nga. Imukaw! Nanay, kutsilyaw. Tayo iti pang balas ko kung kaalakay. Pakawanan ta ko, mamadam. Di da ko may pabalaod pa nga siyaw. Masapul nga ikarom tinagbasulang tilo. Kasjay lakalaka na ti panang pukaw mo iti kabsat ko! Pakawanan ta, madam. Pagbabawiak na dyan nga naramid ko. Basta ikarom tinagbasulam! Dino, abay anaaramid mo ti kastuhi. Nailaw, anak, bakit? Nagbalbaliw ka lang arudan. Ngam no apay nga min na sinublihan man ang tisigot nga aramid mo. Anya ngay, mabalod ka manan. Diyak kayat ti pagbaludan tina. Diyak kayat ti mabalod. Ano sama? Ikarom tinagbasulam. Nakautang ka iti biyag, ti bada matao. Iso abayadam daytoy iti pagbaludan. Bakit? Binagbagaan ka idin, di ka din nagkanyag. Diyak ninamnama, mapatay ko ni Tata Goryo. Awanan ti maramidan ta. Indarom na kan. Iso nga ikarom tinagbasulam. Ilakok aminin na alogan ko. Tapumanaw ako dito'y Pilipinas. Alain da kung dagiti anak ko ijay abroad. Katijayan ti pagnaida. Madam. Kat no kayat mo. Gatangamon ti iman manehom achi. Mama, awan ti pagbayad ko. Saan ko matagulpi na singirin? Uray hulugam iti binulan. Agpaiso, madam. Wen, itid munton iti katalik ko ti pagbayad mo. Ta iso, ti pangitalkak iti balay ang mapanawak dito Pilipinas. Sige, madam. Kayat ko. Katagyaman ako unay.
Talaga na ya tunay ti Diyos lakay. Wan mi na bakit? Dagito yan ti bunga ti kinaimbagan mo mula ta. Iso adi tagliway nga agyaman iti Diyos. Kadagiti kinaimbag nga ipapaay na kada tayo. Wan bakit? Kat itultuloy talata ti agaramid itinasayaat. Agyaman ang tasim marungkar ka dito'y pagbaludan, pare Gino. Kumusta ka mo ten, pare? Kastoy, kanayan nga gladingit. Pasarag sangit no malagip ko ti pamilyak. Agkararag ka. Kumpat ka iti na marswa. Tayo so ti numero 1 ang makatulong kan ka, pare. Uwan, Gino. Kasta ti raramida kitan. No apay mat ngamin na naramid ko ti kastay. Apalam ka. Ngamin, nawaya ka lang arudet. Naragsak ka pa'y. Takadwa makanayon ti si bubo ka na pamilyam. Apalam ka, pare. Di ka mapukawan iti namnama. At ang tupay gundaway mo. Kanaddaman ang gundaway mo ngagbalbaliw. Kat namay kan kamanan iti gundaway ang makarwar iti pagbalutan. Ipamay samton ti agbalbaliw. Pare Dino. No nagbasol ka kat na ikan kay ti gundaway amang ilintag iti nagbasulam. Ipasnak mo ti agbalbaliw kat di mon sublian ti sigod nga aramid mo. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Rabiin, gumawan pa ilang di apo ko yung tatang. Ay, yun ay hindi dyan, Obing. Kanay nakastitararamidin na. Hapay, di na nga tama panunot ay ati panagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Unay kit din tayo dyan, Obing. Ay. Ay, tang, iso siguro nday ta. Mabit lang ang lukatak tiri daw. Naimbag arabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartek. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartek ka madan. Ala, umay ka matan anak ko. Sige. Padangsan niyo tiago nga tapumanawak. Nasakit ni ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko aya. Jimson, Barok. Agyaman anak man din, ha? Awan na nyaman na nana. Saan mi kumapalubusan nga gawid, ang magpilit mat. Iso nga intulod kon. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana ining. Awan problema. O sige, patuluyak nga ro doon, nana. Sige, Barok. Agyaman akmanen, wan. Pangasim, Julie. Isardan mo ti kasta nga raramidam. Maasi ka kumamot ijay nam. Ken siyak met nga apong mo. Di mula mo no kasano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet kaket na barbartek ka. Bimbal balasangan ka kasta. Di kay ka di matanagan.
Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay, di mo maibaga ti kasta. Takanayon ka ba't ngakbartek? Amom ka dia delikado ti kasta kararamidem. Hagbartek ka, sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanag yun ay. Agadal ka kit di. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. War tayo man kit di. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Ah, wen. Ngam saan ka nga ikanta pagbartek mo to matlaan. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon to tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanyak. Awan kwarta ni nanang. Isuada kayon at ipagdawatak. Alamot din apong. Sige. Adto iti sa kagasot. Ingka gumatangin iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang nga kasutlaang. Saan nga umdas da ito'y? Agbalor iti 500 tigat gatang katsinelas ko. Anya, hay, nagnginan. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yun, ti pa nagbarbar takyo jagayim mo, ha? Uray kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Isu ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat gan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jak kayatan nga ginom kayo diti balay. Nawatan? Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Ket yad adayo mo't ti kastangar aramiden nyo. Agayab ko iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam mo. Ha? Adda idingam nag-breakdown. Kasta? Ape adamdamaga manong. Crush mo niya. Ha? Saan? Tilay pagbagam. Nadamag ko lang. Ading. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabit lang ang manong. Kunaktupay kat. Kursonada na ka ni manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanyak. Umay ka no sumarong ka rin balay. Intun malam, Grace. Kat, adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan no mabain ka la kanyak takapsat ko. Ngam ada amin kan ka desisyon. Friend, tsak kaya tiyag bali na plastiken ka. Ngam, saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 ko laang. Din to ta ni manong mo kat 30 plus nan. Lakayo na maidilig ka niya. Naimbang nga orasyon, nana. Mabalin na sarungkaran ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang aldaw. Anya? Sa dino tinapanan na, nana? Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanagan nga ruden barok. Di man lag-text when umawag no kumustan iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay ko, niya, pasensya ka na. Sige, nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul jagayam ko. Nabisyo pa'y. Sana to bang kanyak dahi taading ko. Basta tiyam mo, kat agayata ka ni Julie. Kat no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, manong. No basta man bilang, awan mabalin ko. Basta na ibagak tirik na. Awatek, no anyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kaslakay kayat ko paikit din no makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagubingan pa lang ni Julie. Ay no siya kla may isa. Tangayawan mo laang dengdenggen na.
Nasaysaya at numakiasawan tatang, baring agtalnan. Ha? Masiguradong nga rod, aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema no makatumpong iti barumbado a lalaki? Ay kaupilin na at ipakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad at trabaho na. Ken ambok adin to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay met nga nandiyan mo. Manipod may barkada. Awanan! Timbang sita nga agsasao. Win nga ron tatang. Ay na po. Saan na ka makaturturog amang pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramid. Hindi ka unyag pampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalatanak ko. Ikararag ta. Asa pa'y lako matakuldingan ti Diyos ti puso ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Abday pa Julie. Isat mo ba ya? Manjakon, Carlo. Maululaw akuan. Halagit din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Ate. Mau din tayo. Okay. Okay. Kasta Adita. Okay. Agawid akon. Inton bigatan. Itulad kanton. Carlo, amangan nom, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baru akmat. Wen nga, saan tamat nga gayan ayat? Nga ma, apay nga aramidan tati kastoy. Ulitag. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang kamat. Kasano nagbunga ti pan nakailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta. Anya? Kasta lang? Di nak ikasar, Carlo? Isyat mo kiti. Isyat mo ba? Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madya talaga tiripnak. Pag-iso, ni Carlo to yung mauawag. Hello, Carlo? Julie. Akita ta. Kailiw ka. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya na ita? Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Atapay kayo maramida. Bye! Carlo? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mat anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparik na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan na masikuga. Kasano da ito yan? Diya kaya tamamuan da nanang. Kasigurado apagong tanda. Julie, ada sa nga ilim. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilim. Uy, nanang, umayan. Amo kunti aramidak. Na, Julie, anya ti kaya ta sa wenda ito'y? Apay, nga agbakbakwar ka? Masikugak nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo?
Awan. Awan ti amana. Taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isu ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Ammo na ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kwa na nukas tamot laeng. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Siak! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukwam ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson, barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuam da ito Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wen no saan. Anya day tanana? Jimson baro. Masikog ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikog ken kuana. Kasta ka di? Hitata na amuhamon ti kasasaad ti anak ko. Amok maupay kan, Jimson. Ang maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Isu nga ibagbagakon ti agpaiso. Masikog ti anak ko. Isu nga dapay gundaway mo nga agpabawi. Sumapol ka laang ni ti sabali nga sawaem baro. Ay-ayatak ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka mga kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray no saan tapay lang kasar, Jimson. Apay mat? Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka madanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan, no nakasagana ako na makikalay sa akin ka. Nakarubot ka, Met. Papanam, bakit? Bantayan pa lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, san naman ang tirumwar dito balay? Hay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw-awid. Mabalin mo tata. Anya? Laglagi pam. Napilitan na klaang anakiden na ken ka, Jimson. Awan pa nagayat ko ken ka. Isu nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na. Nagsakit mo tanti kasta pa nagsasawam. Pasensya kan. Ngam ibagbagak lang tipudno amarikriknak. Ken, no saan na ka makaawid, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kayat naklata, nga oray nakiasawa ko ni ti sabali, Carlo. Abuan, kahit kalata. Apay ki din na saan? Ramanam tayo toy. Carlo, arak kan sigarilyo lang ti bisyo. Diyak pa'y napadas tinagsyabu. Iswaro ta padasam ita. Ala na, mayat na toy. Lumapadas mo, sigurado sa pulam to. Carlo. Ito. Padasam ki din. Ala na. Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isung ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, Siyempre,
Kayat ko ti maadaan iti adu a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Indon bigat. Adda manen sabta matawan. Ado manen ti simbang pat ala ko tayo. Milyones manen. Ti kwarta no kaskasano. Toy! Awan ang tignay tidakas. Ingat tayo na gito yung maya. Alis kami! Ha! Diyos kay! Dagang pulis! Kasano dahi to yan? Santa na makalibas pa eh. Matiliwtan! Nanang! Jimson! Tulungan dag! Diyak kaya ti mabalod! Tulungan dag ko ma! Ay, apo, namin anaw abinagbagaan ka, naku. Saan laeng asyak tinang bagbagakan ka? Adu kami, ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot yan ako, nanay. Saan ko na mataripato ti panagdagkal na? Aganos ka, Julie. Takas ta ti pinilim abiyag. Kunada nga Roden. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspudpud ng anak. Inaramid ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ta ti pinili magasat mo. Ket agsi na tamatan. Anya, Jimson, ang bababawi hakitan. Agawanan na kuman. Kandi na kumasinaan. Ladingitak, agam na po kaunti panagayat ko kan ka. Total, imparupam met kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi, sana ya. Iso alipatan kametan. Awan maramidak no din akon kayat. Jakmat mabaling ngay pilit ti bagikit ka. Basta, diyo ko mangarot bye-bye anti anak ko. Wen, di ka madanagan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikarkararak ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Ta din tutumulad ti anak mo ken ka. Nakapsuta ko na gapoy agtutuma asakit ko, Jimson. Marigata na ka magasikaso iti apo ko. Kasano nga tan? Sapay agtrabaho kiti sa bali a lugar nana. Kasta aya. Ay naapo, awang mga minanday di tata nga katulong ako ba. Marikata na, barok. No maitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripatokan ko na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Impatag kon kaspudpud ng anak ko. Iso asaan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtapi masyar ka dito yung pagbaludan. Wen, kat kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mamim. Boy, anak ko, dakal kan. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik? Wen anak ko. Ay na, dakal kan. Kailaw ka una yan. Nakapsutan ti inam. Isungay ti puder ko ti ayan ni Boy. Agyaman ak, Jimson. Tadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa.
Taijayan ti pagnaadan mi. Asawa. No kasta. Nangasawa ka. Wen, di ka madanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, Boy, anak. No nagsingsing putak ko, Maidi. Saan ka ang maisina kanya? Pagbabawiak dagiti ngay nararamit ko, hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi dasawak. Saan may abaybayan? Sige, patuloyin min. Boy, anak. Agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pa'y, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpatgan ka unay. Agsingsingpot ka kuma, anak ko. Kat dinakto kumaliplipatan na inam. Adak lang dito'y amang ipatpadakan ka, anak ko. No ammom tinasayaat kan saan, ammom aliklikan dagiti dakas nga aramid, amang iturungkan ka iti mabalin, apakay sagmakam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nagpintas day ta babae, pare dyan. Naidumduman ti kinapintas na. Kaanakan day ta ni Nana Loring. Takin ko iti day ti apakanan. Ito lang kami na makitak day ta babae. Napudaw, kaya nag-amo ti rupa na. Hoy, pare Apollo, di mo ko na nakursunadam day ta babae. Kursunada ka talaga, pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni Tiayat. Ay, sinalbag kamat. Adala nga rodin ni Risa nga asawa. Anya ko man o dasawak. Nadlaw na nga iso tikit kita nita, pare Apollo. Kubit-kitan ka na ta. Kasarita kinton madamdama, pare dyan. Makiam-amuakan ko na. Balo ka gaya may tinatay, Myra. Saan nga may namadlaw nga adasawam? Adanak pa yun iti may isa nga anak, Apollo. Oh, kasta ka di. Kunak no agtawan ka la iti 20 agpangato. Nagubing nga mintilangam. Managrabak kagayam, Apollo. Sana ka mang rabrabak, Myra. Talaga nagubing tilangam. Saan ka nga grupo-grupa amisis? Agyaman, nak. Mabalin ka ding awisan ka rumwarin doon madamdama? Sa dino ti papananta? Intag pa siya riti parke. Ano saan, intag buya iti sine. Sige. Sika ti makaam mo, Apollo. Ano kasta nga ron? Sukunan ka dya pakanan, kalpasan ti trabaho ka dya construction site. Myra. Among ka dito aramidan, pare Apollo. Agbasbasol ka lang ka ni Risa ang asawam. Tanag mo na ya, pare dyan. Dinto maamuan ni Risa ti aramida. Luklukon lang ti asawam no kasta, pare. Kursunada kami na talaga ni Myra, pare. Sana bale, tadayo mo ti ayan ti asawak.
Di nanto ammo daytoy nga aramidak. Anya? Basta datalang ti makamoy ti daytoy ha. Awanan ti sa balipay. Nagawid ni Apulo nga asawa, Risa. Ay, saan mo tatang? Apay ka di? Kunak ano nagawid. Nakita ngamin iti agsapan ni Jan ang nagawid dito'y lugar tayaw. Ah? Kasta ka di, tatang? Ne, apay ngay, asaan damot ang nagkuyod at simangpit ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isungarod adamdamaga kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaakmet nga ita nga aldaw ti panagawid na tatang. Imo namot gaya mo na simangpit ni Jan. Nalabit aso marunon to ang agawid. Sanda nagkuyog ko ni Jan. Ay, nalabit akas tatang. Ay, ingka mang kasarita ni Jan. Tapno maamwam. No apay asaan daan nagkuyog ang agawid. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, Jan? Ha? Ay, kwa. Saan pa lang makawid ni pare Apollo? Ado pa nga minti trabaho na dyan construction site. Ay, kasta ka di? Ay, hindi ka madanagan. Apaman amalpas dyan aramidan da. Agawid damot ladagos. Madanagan lang amin. Kaputa di namot sungsung batan ti awag ko kankwana. Kwa, awan tirong ba nga pagdanagan, Risa? Agawid tumot lang ni pare Apollo. Iso di kag dandanag. Mamate ka ko maabarwak pay. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Apollo, Napudno ti panagayat ko kan Mayra. nga uray adan may isa nga anak ko. Ayayatan naklata. Wan, Apollo, pag-aasim mo na. Sungbatam ti ayat ko. sige. Sungbata kon ti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na ka, Mayra. Di kag danag. Si Kantula ang ti babae nga ayatan. Ano kasta, adan relasyon nyo ka ni Mayra, pare Apollo? Uwan pare dyan. Inaklod na ko ni Mayra. Ay, Apay nagsanay ka. di ka lamasyan ka ni Risa, pare. Makonsensya ka matitira aramidam, ha? At dayta ka manin ako na pare. Sa anak mata seryoso ko ni Mayra. Kaya't ko lapagay ayaman. Anya? No maala konti kayat ko kan na. Inutag to matente umadayo. Ay, sinalbag ka mat, pare. Kastagaan ti plano? Talaga met. Kalpasan na malpas ti trabaho tayo dito ay panawak maten ni Mayra. Anya? Total, jak mat imbagbaga kan kuha na ti address ko. Di naktupulos masapulan. Oh, itay pa nga agriring ti cellphone mo, Apollo. Api adi mo sungbatan. Kuha, tikapsat ko ti umawawag. Nalabit na dumawat man na ti kwarta. Anya? Di mo latan ikaskaso. Bayam nga gununi. Amang ano napatagtibaganakan ka. Di mo ikaskaso kunak. Kwarta lat ti kayat na dayta. San asungsung batan ni Apollo ti awag ko kankwana nanang. Amang ano makumi-kumi ti trabaho na Isu adi na sungbatan ti awag mo. Adun adaras asaan asungsung batan ni Apollo ti awag ko kankwana nang. Ay na po madanagan pa yan. Nilangan dyan na barkada na ti awagam Amom no kumustan ni Apollo. Ay, wen gaya man niya. Sige, nilaangan dyan ti awagak nanang. Ay talaga amadanagan ako. Kaputa, jakmutin makasarita ni Apollo. Nakaawag ka, Matris, ha? Apay ka di? Saan nga minasungsung batan ni Apollo ti awag ko kankwana? Ay? Sa dino ka diti ayan na? Kan anya ti araramidin na dita, dyan. Kuha, nagkuyog na iti foreman me. Adalabit na pananda. Anya? Wen, kasta nga pweso. Ada na pananda iti foreman me. Iso adi na sungsung batan ti awag mo. Kasta ka di? O sige, ibagam to kankwana nga imawagak Wan Risa, di ka madanagan. Ibagak to kun kuha na. Ay,
Siyak ti makunkonsensya ti aramidan pare Apollo. Di naklatan ni kaskasa pare dyan. Siyak ti makamu ka ni Risa nga asawa. Doon nadaras nga imawag kanyak ni Risa. Kung kumustahan na ka, masyanak pa yun kan kwa na. Anya. May ramraman na itikaluko mga aramida ma. Ay, Jack, amo na niya ti sungbat ko kan ni Risa no kas nga umawag. Basta ibagam nga dar aramidak pare. Sarda nga mo ti aramidan pare Apollo. Dakas day tang aramid mo. Iparparang mo ko ni Mayra abaro ka? Imbagak matan kan ka pare dyan. Samat lang agbayag ti relasyon mi ka ni Mayra. Anya? Makiwin na swasak tumad lang kalpasan na maalak ti kayat ko kan kwa na. Dayta lang ti kayat ko mapasama pare. Sa balit agparparig na kanya bakit? Apay ka, di lakay. Talo na lawas sa sana nagawawin ni Apollo dito lugar tayo. Nakakaasin ti anak ta mangururay kan kwa na. Ay, wan nga rod Saan pa yan nga gipat patulo diti kwarta? Imutang kanyak iti ni Risa, iti pagbayad na iti tersina, tada utang na, kan singsingirin dan. Kasano na makautang? Kat saan mo ito namang mangtod ni Apollo nga asawa na iti kwarta? Adan sa milagro mapaspasama ka. Ha? Saan lang agar arami dan iti sana nasaya ni Apulaw. Tasyak ti makalaban na. Awan ti rumba pagdalagam kanyak Risa. Makumi kumaklay ti trabaho. Ay, kasta ka di. Agan-anad ka nga rod dita, Apollo. Di mo baybay antibagim. Wen, kanayo na kagananad. Kaano ka nga rod nga agawid dito yung lugar tayo? Awagan kan tulangan no kaano kagawid. Ano pa yung amin ti trabaho mita? O sige, ang subli ako ni ti trabaho. Bye! Ay sus, inulbudan man ni Risa nga asawang pare. Mabalin mo man ti agawid no kayat mo. Mamimpinsan to ti panagawid ko pare. Saan pa nga ita? Anya? Ay, Oh, apa yung nagsanay ka? Kalata nagseryoso ti rupa ma. Kasapulak ti tulong mo pare. Anya klase tulong pare? Pautangan nakman iti kwartam. Bayadak tumutlahan. Ni, pangaramata mi ti kwarta? Agkit-kit daw iti kwarta kanyak ni Mayra. Masakit ka no dyan na. Anya? Pangasim pare. Pautangan nak. Gaputa ka sa pulan launay ni Mayra ti kwarta. Pasensya kan pare Hindi ka matulungan iti day tabanag. Anya? Agbalbaliw kan ngamin. Saan sayad day tangar aramidem? Lukluk kum lang dari sa kan Mayra. Pagbabawyam to day tangar aramidem pare. Tandanam day to ingin bagak. Pasensya ka na. Agam awan maited ko akwarta. Maawatan ka, Apollo. Apay nagsanay ka. Ada ka di parikot? Kwa, awan. Di mo natin ni kaskaso ti panagsanay ko. Gala at panagliday mo, Apollo. Patsak nga da pa kariribukam. Pakawanan na Mayra. Ni. Apay nga kid daw ka iti pamakawan. Gaputan nagulbudakan ka. Anyat kayat mo asawan? Anda nasawa ka. Anya? Wan Mayra. Pakawanan na. No inlimad kong anda asawa ka. Apollo. Makunkonsensya ka. Iswa, kaya to awas-wasan tan ti relasyon ta. Sapay lang ko matamawatan na ka. Subli akong ti asawak. Nasaya at magtana ka amiris kan pare Apollo. Agawid kan. Kailiw na kalauna yung ti asawam. Agyaman nakiti pamagbagam kanyak pare dyan. Na-amiris ko ada kaster aramidak. Saan lang amin ati asawam ti nakabasulam? No di ka ti tinamarswa pare. Kabusor niya po Diyos ti dakas nga ramin. Kanayon nakadamagan kanyak ni Risa tong galagawidak. Mailiwan kan ka pare.
Uwan pare, agawid ako ni ti kabita na panawin. Kaya't ko na makita kan makasarita ti asawak. Ne, Apollo. Risa, asawa ka. Inarakop na. Pakawalan na, no nabayag ajak nagawawid. Apollo. Ikari ka dyan ko naman adayo pa'y. Sana ko nagtrabaho iti adayo lugar. Ti kayat ko, bantayan ka. Sana dito rin daw ti pagsaritaan ta, Apollo. Ala, sumrek tayo. Sip magpatgaya man ti awanan bayan nga pulaw. Wan lakay. Nagpuskol ti pa nagrup-rupan ah. San la ko man na nagpakpakita? Danogak topay. Ti amo nga taday dyan lalaki ka dyan na amuan ti naramid na. Bayam latan dagiti agasawang agsarita. Patsek nga mo ni Risa tararamidan na. Ay, No saan nga imbaga kada tayo ni Jan tararamidan ni Apollo? Saan tayo mo tinamamuan tagpaisaw? Sapay la ko mga rod. Tasan nga kamali ni Risa iti pangedeng na. May papan iti panangisina na ken ni Apulaw. Saan ka kadian naragsak ta si Magbeta kon Risa? Itay pwede ka matagtagari ha. Saan ka kuman ang nagaw-awid pa'y, Apollo? Anyat kahit mo asaman. Naaklon ko matan, adi na kun kayat. Anya ka din dahi ta sasawam. Di kan agpamarang, Apollo. Amukon nga adda babaim. Anya? Mayra tinagan ti babaim. San ka di? Apay a pinanawam ngagmaymaysa. Kasano ti panakamom? Indanon kanyak ni Jan. Anya? Nalawag aminin kanyak, Apollo. Awanan ti rumbeng pa'y apagsalitaan. Pakawanan na, Krisa. Nagsina kami ka ni Mayra. Sikat ayayatek. Ulbud ka. No talaga ngay ayat anak. Saan ka kumaan nagaramid iti saan anasayaat? Dayto yan ti maudi a panagsarita ta. Ken panagkita ta, Apollo. Anya? Agawid akon ije balay datata ken nanang ko. Agsinatan. Di na kumamat panawan. Nakamiris akon. Ikanak pa iti may sagundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbalbaliw ko. Nagsakit tinaramid mo kanya, Apollo. Iti ka ano man. Di kan tupulos mapakawan. Pasensya ka na. Naimpudno ka ni Risa nga da babaeng pare. Maawat ang pare. Nagdamag kanyak. No niya ti mapaspasamakan ka. Diya akong nakapaglibak pa ya. Kat impudnok nga da babaeng. Awan ti rumbang ikid daw mamiti pasensya pare. Sakit di ti rumbang ikid daw iti pasensya. Gaputan na iramraman ka iti dakas nga ramit ko. Agyaman na kata naka-amiris kan pare. Jakla ko man nagaramid iti sana nasaya at pare dyan. Saan ko man narakrak ti relasyon mi ka ni Risa? Sana ka nagkurang ng bagbagakan ka. Agam nagpailuyos ka matlatay ti Riknam. Inaramid mo ti kayat mo. Nakirelasyon ka ni Mayra. Oradan asawa. Agam di ka mapukawan iti namnama. Ulit-ulitim tagkid daw iti pamakawan ka ni Risa. Pare dyan. Ipanagnak mo. Tinasneban a panagbalbaliw mo. Pasig akin na imbag ti ipakitaan pare. Aramidag dahita pare. Jak kaya't amapukaw ni Risa iti biyag ko. Aramidag ti amin. Mapakawan naklaan ni Risa. Nagpuskol mo tanti pa nagrup-rupa mapulaw. Adapay laganas mo ngagparang kada kamay. Tatang. Di nakawagan iti tatang kaputawan manugang ko a babae raw. Buwanaw ka! Umayak ko magkid daw iti pamakawan kada kayo. Nagbabawi akong ti mading aramid ko. Ayawanan ti ado pa'y asaw. Pumanaw kan tabangan no madangran ka pa'y. Naimbang nga oras mo, Risa.
Ha? Ni, Apollo, kunak man no adda ka ijay abroad. Nagbakasyon na. Tapno ulit ti umiagkid daw iti pamakawan kan ka. Apollo, 5 na taon tinapalabas. Nagbabawi ti basol ko. Sana ka nag-aramid iti sana nasayaat. anya, Kanagururnongak para iti napinta sa masakbayan ta. Sa apay ko mata mapakawan na kon. Apollo. Inarakot na Krisa. Kaya't ka niya sa hunday ta napakawan na kon. Wen, pinakawan ka na, Apollo. Agyamanak, tanasong batan matlangan dagiti kararag ko. Mapakawan na tumatlang. Ikarik, di kanton pasakitan pa'y. Namnamaam day ta. Awan itdan ti dakas nga aramid. Agbaliw kan ta mga nawantun gundaway mo nga agbabawi. Bueno gagayem, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Anya tinaramid mo iti kawis ko? Anay ko tibok ko, madam. Bilang pungutan. Apaya na pisang timanggas to'y bado ka? Diyak ka mo napisang timanggas na, madam. Amum ka din naman no ti balor da ito'y abado? Ha? Alona? Saan, madam? Nginginaan da ito'y abado. Tapno amam. Kit-kit gaputa na pisang tilila ba ang abado? Awan ti sweldom itabulan. Anya? Ha! Day ta ti magganab ti kasken ka ababaunan! Sana rumbang ti kasya naramid mo kanya ulo na ababaonan, Adelina. Rumbang na ang tinaramid ko kan kuana. Tapno agnakam. Awan ti karpa nga mamangdangran iti pada matao. Dakas day ta nga aramidem ka nagiti babaonan diti balay. Anya? Sana mo't ngayong gagara amapisang timanggas ti badom. Naglabamat ti mo. Isakit mo? Day jaya babaunan, Armando? Ha! Di mo isakit day jay nga alona. Gaputa adda na aramid na sana nasaya kanyak. Saan lang mata ni alona ti pangipakpakitami ti sana nasaya at no di kat amin dagiti babaunan diti balay. Anya? Adda matarik na dagiti babaunan. Iso pangasim. Tadi mo mo't idapas pasakitan. Jessica, apaya nagluto ka iti adu asidaan, Ay, iso nga minti, bilin kanyak itay ni Sir Armando, madam. Anya? Apaya nagpaluto iti nagado asidaan. Ay, njak amua, madam. Tiyawanan pain nga Armando. Asino nga iti mangan kadagita asidaan? Agsaysayang laang iti kwarta. Hindi na. Kanan tayo amin dagita asidan. Anya? Nagpaluto ak iti ado tapno maramanan mat dagiti babaunan. Anya? Pakanami tinaima sa taraon dagiti babaunan, Armando? Wan. Sana rumbang nga imutam dagiti babaunan. Sana mabalin? Ah. Babaunan dalaang dito'y balay. Pakanumkit din iti agkakaima sa taraon? Ay, panawan kayo pa, sir. Ay, madam. Di ka pumanaw, Jessica.
Ingkakit di ayaban, dagiti kakadwa mababaunan, taglalang lang tayamangan di tilamisan. Ha? Tadaulen ti ulom, Armando. Makisango kakit dinamangan kadagiti mamirmiraot ababaunan. Puston. Agtugaw kakit din, Adelina. Da kayo laang ti mangan. Jakla kaya ti makisango amangan kadagiti babaunan laang. Jessica, asino jay lalaki ang kasarsarita ni madam? Agap-apply mo't a driver. Ha? Apay? Ag-resign ka di jay driver da madam ka ni sir? Wun aluna. Saan ka no maanusan ni Miller ti ugali ni madam? Iso nga ag-resign langan. Anya? Damag ka. Saan ka no ngayon intod ni madam ti sweldo ni Miller? Iso nga agikat langan. Nalabos ngamin ni madam. Ore siyak. Di na paintod kanyak ti sweldo. Anya? No sa anak mo to na makaano, sa gikatak mo to na para laban ni madam. Agsapulak laangan iti sa bala pagtrabahwak. Ala, asino laangan nga iti mabati dito'y balaydan o agikat ka mo to na lona? Kasi ka, Jessica. Sana mabali na mabati ak dito'y alona. No agikat ka, ay agikatak mo tan. Anya? Tilaang pampanutay ni Sir Armando. Nasingpit kada tayo ababaunan ni Sir. Ay, nabayag ko man na pimanawak iti daytoy abalay no saan agapukin ni Sir Armando. talaga ka di pumanaw kan, Miller? Ay, wala luna. Si Mang Putputan, di kasukat mo driver ni madam. Ngam kasanon ngay no, di mo naala ti sweldom ka ni madam. Baybay akong, uray di nanitid kanyak ni sweldo. Tinapatag, makapanaw ako niti dahito balay. Miller? Agsapulak lang niti sa balay pagtrabakwak. Dahil nasingsing pati amok. Sana kas ka ni madam, nagalas ti ugali na. Nalawag ayam ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando, alaw na. Wen Ray, mansyon ti balayda. Talaga gaya mabak nang da. Agkakangina, dagiti kagawaan da. Wen Aray. Nagdadak kala TV. Nalawa alamisaan. Kanada pa'y antik a koleksyon da. Nagsam ngamin ni Sir Armando nga agkolekta kadagiti antigwa kagawaan. Kasta? Wen. Sige, panawan ka pa ito. Ituloy ko adalusan ti silid da Sir Armando kan Madam Adelina. Mabit lang, Alona. Apay ka di? Mapan ka iti silid, dagiti amo tayo kunan? Wen, apay? Kwa, awan. Lipate mo ang timbaga. Awan parekot iti dayta. Siya kung ti makamo. Isu nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Bye! Uray, sino dyan kinasaritam? Itay ka kadipay dita, Jessica? Inasitgan ka itay nalpas kayo ang nagsarita iti kasarsaritam iti cellphone. Asino day dyan kinasarsaritam? Anya ko matibibiyang mo. Naskan ka ding ipakamukan ka no asino ti kinasaritak. Aramidam ti trabaho. Taramidak mo ti trabaho. Sa dino ka di pa iti papanan nyo, madam? Ay, awanan re. Agawid ta ni Jebalay. Madlaw ko na bannog kayo, madam. Panagkunat, masapol yung tag-relax. Anya? Agrela? Uwan, madam. Ada mo ka lugar ang mabalin nyo apaglit. Kasla kayat ko na itangay pagkamari. Ano kayat nyo, madam? Mapansin ko lugar. Sigurado ang maliwliwa kayo iti dahil siya lugar. Sige man nga, Rodriguez. Kayat ko ti makarelax. Magustuwak tinangipan ang malugar kanya, Ray. Kung akon kat amagustuam da ito lugar, madam. I like you, Ray. Sika lang ti magustuwakan nagbalin at driver ko. Apayan ako nam dayta, madam. Gaputa, amom ti paggugusto ko, Ray.
Dahil sa makmat ka, tambapaan ka dagiti kakastoy a lugar. Kasta ka di, ma'am? Wen, ngam nabayaga sa anak nga imay kadagiti kakastoy a lugar. Gaputa, magkumikumat kadagiti negosyo mikan ni Armando. Alamon. Ma'am. Alala. Danggayan na nga ginom iti arak, Ray. Uwan, madam. Rabi ka na si Mangpet. Kita mampayadarabian ka. Di nak pinakasarsarita, Armando. Kaya't kun timaturog. Mabartag ka asim Mangpet. Kumusta dagiti negosyo? Naasikasum ka di mutla na imbag. Awan ti rumbeng. Pagdanagam ka dagiti negosyo ta, Armando. Awan man ti parigod. Nasaya at nukasta, Adelina. Daka di pa'y tamagam kanya, Armando. Awan din. Aginanakan, tani. Naparpartag ka si Mangpet. Sabali talaga, Alona. Ti, Timadmadlaw ko, anya nga minday ta madmadlaw mo, Jessica. Kanayo na makisarsarita iti cellphone ni Ray. Saan lada ita tinadlaw ko kankwa na, Alona? Anya pa'y ngay tinadlaw mo. Ma'am, tumalangkaw kabayata na makisarsarita iti cellphone na. Anya? Abay, awan ka diti sabali ang madlaw mo, wano mapalpaliw mo? Awang mo't sa bali amadlaw ko, Jessica. Basta, sa anak pa'y mutkit di asigurado no pudno ti atap ko. Ay, ala! Anya di ba mas pasamakan ka, Alona? Ay, pasensya kayon, madam. Jack ing gagaramatin nagtibaso. Anya? Umay ka, ma! Nay ko, di na yun, madam. Masaksakit, anak. Kirumbengkan ka kasto! Di na kisabot ti lababo, Pangasyo! Ito ti rumbeng tapno, agnakam ka! Nakakasikan itinamayan ka ni Adelina, Alona. Sir, Bayam ta ka saritang. Sana rumbang tinaramid na ka. saanan, sir? Mga nuad-adda makapungtot kanyak. Awan ti rumbang apagdanagan. Bagbagak ni Adelina at dinan ulitan tinaramid na ka. Apay ngay sakit mo dayjay nga, Alona, Armando. Wano? Adda relasyon nyo, anya? Nagalas ti panagpampanunod mo. Kaya't ko lang nga ilinteg ti mading aramid mo kadagiti babawanan. Rumbang lang tikas jay ngay naramid ko kanya, Alona. Tapno mo nanton nga nadandag iti kagawaan dito'y balay. Kasunod no pumanaw dagiti babawanan. Asinulangan ti kaduwata diti balay, Anya? Kabalan tanga amin na trabaho diti unag ti balay. Kwa? Agpanunot ka ana imbag, Adelina. Dakkel ti may tultulong dagiti babaunan diti balay. Iso at di mo idadangtangran. Alona, anya nga tano idarum mo laangan ni Madam? Ha? Pumanawak laangan, Jessica. Anya? Agsapulak laangan iti sabali apanggadak. Jakon maanusan pa'y ni madam. Sige. Pumanaw tangarudan. Taure siya. Kaya't kumutan ti pumanaw. Alona, Jessica. Pangasyo, tadi kay pumampanaw diti balay. Sir Armando. Sa akong tagkid-kid daw iti pamakawan kada kayo adwa. At iti kwarta. Nay, sir. Apay day ta kwarta. Maamuwa kasat nga inted ni Adelina ti sweldoyo itabulan. Iso, siya kung timangted. Ay, Agyaman kami, Sir Armando. Nagyaman kami, Sir Armando. Awanan yaman na.
Basta di kay pumampanaw dito'y balay. Di ulatan ni kaskaso ni Adelina. Alona, kitaam ni Ray. At damanan ka sarsarita na iti cellphone. Wan nga agpaiso. Tunggal adda kasarita na iti cellphone umadayo. Wan. Datlag ti kinatao day taaray. Pagduado-an ti langana si ka. Di mo ipadlaw nga iso tikit kita anta, Jessica. Amangan no dakas da aramidan na kadata. Ay, wan. Ay, ala. Tay na tumalangkyaw manawin. Iwarwaras na ti panagkita na itaglawlaw. Umay ka, Jessica. Paliiwan ta tigaraw day ta alalaki. Aray, sabali man na pag-ginuman tinang iturungam kanya. Well, madam. Ad namanan marelax ka iti daytoy a lugar. Nalawa ka na do ti tattao dito'y, Ray. Pasig ababak na nga kas kanyak ti adda dito'y. Talaga dagiti lang babak nang ti umay iti daytoy a lugar, madam. Nangina dito iti arakan pulutan. Sana parikot kanya, nga oray nangina dagiti mainom nga arak ken pulutan. Ado ti kwarta, Cray. No kasarot, madam. Agurdara kon iti inuman nga arak. Kayan pulutan. Oo, data nga aginom iti arak, Cray. Danggayan nak. Areglado, madam. Kanayon kayo arumwar ka ni Ray. Sa dino ti papapanan nyo, Adelina. Kuy-kuyugan nakla nga mapanaginom iti bar, Armando. Manipod si Mangpet da dya, driver. Kanayon kamutan na rumwar. Mas asikasom ka di anay bagdag iti negosyo ta. Oh, awan ti parikot ka nagiti negosyo ta, Armando. Mabit lang. Agim-imon ka kadikan na, Ray. Apay kuma nga agimon na ka. Come on, Armando. Madlaw ko apag selselosam ni Ray. Ani. Awan ti sabali nga raram. Midin mi kini Ray, Armando. Dagiti amin na nagbali na driver ko nilaang Ray ti pagtaltal kak mawatam. Ani. Nasingpet. Kanalaing makibagay ni Ray. Iswadi ka nagdamagpay no kanayon kami arumwar ka ni Ray. Anya nga ti desisyon mo, Miller? Sir, kanta ka din ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando. Unay, aramidin ta da ito eh. Kapunta kayat ko abalson ni Madam Adelina. Maramid mo itan ti kayat mo, Miller. Kuyugan ka sumbrek iti da ijay abalay. Takawin ta dagiti kakangina nga alahas ni Madam Adelina. Kas tamat tan dagiti kwartada. Ayos. Agsagana ita kanyak ni Madam Adelina. No di na inted ti swildok iti makabulan, kas mo isa driver na. Taktakkel ti singirak ita abayad na. Jessica, green ka. Jessica. Napay ka di alona. Kaslada na kastrag a tao diti balay. Anya? Amang ano da na kastrag nga agtatakaw. Wala, mabitlaan. Aday, sakay sa ta iti bote ti arak. Apay day taabuti ti arak, Jessica. Nabayagan nga isagsaganak day to iti sirok ti katrek. Armas ta dagito'y abutay alaw na. Pag-aasiyo, di wala na amin dagiti alahas ko. Di kon og reklamo. Itod di pa'y amin dagiti kwarta nyo. Ala, itod ko amin na kasapulan nyo. Basta saan da kami apat-patayan. Kwarta nga iawat dagiti kwarta. Narasan? Titiparakan ka! Daito'y matiparakan ka! Sir, madam! Ayos kayo madilang! Uwan, Alona. Ay, Diyos ko. Agyaban nagtadimteng kayo, Alona. Jessica! Madam, imawag kami ni ti police. Agturong dang ditoy. Ay ko,
Tamiler ken Ray gayam tiag tatakaw. Dagiti awanan bain! Sana bale, tatiniliwan dagiti pulis. Alona, Jessica, agyaman kami kada kayo, Juan. No, saan da kami at tinulungan? Nalabit, naala da amin nga alahas ken kwartami dito'y sined. Kanamangan, noon yan tinaramid da kada kami. Isungagyaman kami kada kayo, Alona. Inaramid mila ang tirumbang, sir. Madam. Alona, Jessica, pakawanin da. Saan arumbang tinararamid ko kada kayo iti kalabas? Kat nakaamiri sakitan. Awanan tirumbang nga ikiddawan nyo iti pamakawan, madam. Napakawan da kayon. Agyaman akunay, Alona. Da kayo agilurak. Da kayo gayam ti makatulong kada kami. Kat ulitek ti agyaman kada kayo. Di mo kabilan, wano pasaktan, ti padam a tao. Tama nga no dumteng to daldaw, nga isudan to ti makatulong kan ka, iti tiyempo ti panagrigat mo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot ka na kayo sa YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Rabin, bakit? Anda ka pala dito sa ti computer? Anyat araramida maya? Dito man application letter kan resume nga isubmit ko inton bigat. Anda manin sa bali a pag-applyan? Wan. Hiring ti kumpanya pagtrabahuan ni Jenny sa gayam ko. Isa pa dasak man tag-apply. Kahit nasayat Sapay la ko mata maawat ka matin iti dayta pag-applyan. Ha? Amo ti kaaduan adi adal ka. Ang no ag-apply ka kuma iti may sa trabaho. Rumba nga napakumbaba ka kuma. Kita duan a kumpanya tinag-apply iti kalabas. Ngam pasig adida ka inawa. Ala huston! No sermonan nakmat lang nasaysayat pe ngayon ka maturugan. Panawan nak dito yan. Anya? Kunamlan asino mat nagita kumpanya. Oh, Joyce, iha. Ada ka di parikot mo? Kasla, agong-ungat ka. Masurunak, mama. Apay? Sana ka naawat itinadya kumpanya. Ha? Masurunak, nakar-arteda. Joyce, iha, amangan no naamuan dati record mo. Napetisyonan ka. Kapo iti saan anasaya at apan nakilangan mo iti padam nga empleyado. Ha? Isu siguro adida ka inawat. Ada makaam mo iti ugalim iti dayjay a kumpanya. Jack lang arudan na awat. Nayunan nyo pa'y lang matipan nakabad trip ko. Makapasuro na talaga. Di takay man langan. Joyce! Mabitlaan! Joyce! O anya. Anya man ang deta raramidam, Joyce. Application letter Hiring da kano iti may saan nalata ka kumpanya ili. Ag-apply ka kadimanan? Maudin da iti pa nag-apply ko. No jak pa'y lamaawat, aga-brodak langan.
Adakan ka dayta. Ang baybayan pa lang dayta agabrod. Ubing pa'y unin ni Joshua nga anak tano bilang. Ay. Di ka di mapukawan itinamnama. Adan tulat na mangawat ka. Basta agpakumbaba ka kuma. Bakit? Ay na, agyaman na kunay, sir. Gapo iti panangawat yung kanya kiti dayto akumpanya. Awanan yaman na, Ma'am Joyce. Pakaragsak kunay dayto nga oportunidad, sir. Kat ikarik nga aramida ka amin akabailak para iti pagsayaatan ti kumpanya. Agyaman nak, Ma'am Joyce. Namnamag dayta. Randy, mangantayon. Oh, kasla na idumduman tayo kinaragsak mo ita. Bakit ha? Adan sakit na pintas sa damag. Ken adu tilinutom apang rabyan tayo. Wen, lakay. Kinsan la dayta. Adda talaga good news ko para kada kayo ken ni mama. Ni, anya dayta? Anya kay dayta iha? Naawat ako ni Jay kumpanya nagaplayak. Oh, Ah, kasta ka di? Nasaya ta? Kablawan ka nga rod bakit? Kat sapay ko ma, taagbayag ka iti dayja kumpanya. Daniel, ada ka tinadlaw mo iti kabarbaro nga HR tayo? Adda. Ay na nagsakit ti kita na kanya. Jak magustuhan ti panagkit-kita na kanya itay. Up and down ti panagkita na sika. Wen nga rod. Nasabat ko itay ijay agdan. Good morning, ma'am. Kunaken ko na. Ngam pulos mo't asana si mungbat. Kaslaawan nangig na. Ay, makapadadali ti aldaw no kasi ti masabat mo iti bigbig ka. Kabarbarupay lang, kas dyan mo ti pakpakita na nga ugali na. Naku namon, friend. Ay na, no pud no nagalas ti ugali da dya babae. Saan nga agbayag da dya ditoy? Correct. Oh, orasan ti pa nagtrabaho. Ngam adda kayo pa'y lang di tiruar ti opisina. Ha? Kuha nga min, ma'am. Kinapudno na. Kaumumay mi lang ditoy. Ada nga min impasambot ni manager. Kat isuan nala daw kami ang nag-break. No oras ti trabaho. Kan may sa, jak kaya ti adorason, no siyak ti kasarsarita yo, ha? Ha? Ala, agsubli kayo ni ti trabaho yo. Aglablabesan ni Madam Joyce. Kunang milan asinong agmanmandar. Saan agaputa iso ti HR tayo kat kunang milan asinong meten, naglastong. Tro. Sapay, di pa'y umis ang mapulos. Babantayan na pa amin agaraw tayo, ah? Ay, grabe at talaga. No, jak makapagtepel ang mga nonya ti maaramid ko. Sana na sa ati kasi ang style na. Correct. Kan, pati personal abiyag dagiti empleyado. Pakibiyangan nan. Good morning, ma'am. Naladaw ka lang arudan, mayat pa'y latiisem mo asumunga, Daniel. Anya? Agasam, idi Lunes, naladaw ka. Idi Kalman, naladaw ka. Sa ita, naladaw ka manan. Ibagam ano di mon kaya't tagtrabaho. Taado dagiti amok amabali namang sukat iti posisyon mo. Madam. Ala, agtrabaho kan. Naladaw ka manan, Daniel? Kanayon ka lakastan? Ha? Maminsan pa maladaw ka talagang ay katankan. Um, Siyak ti HR iti dayto kumpanya. Nangat nga to ti saad ko ngamsi ka. Kabalan ka ngay katan no kayat ko. Ha? Diyak kayat ti kaskan ka ngay naldaw maladaw. Ma'am Joyce, adda nga minti na iti ospital. Ket kalpasan ti trabaho, agdiretso ak ijay. Ijayak metten nga agrobot iti agsapa nga umay agtrabaho. Dua kami lang agbibiyag iti inak. Iso asyak lang ti makatulong ken kuana. Ket gapo iti dayta, nakisarita aken ni Sir Ramon. Imbagak ti sitwasyon ko. Naawatan namat. Kan okay kan kuana. Nga oray maladawak no maminsan. Basta saya ata kano ti trabaho. Diyak kasapulan dagita palawag mo. Sardengan nakman na dram-dramaan. Tama nga na adda masurunak ket ikatan kan. Anya? Kanayo na maladaw da nga empleyado. Pinabain na ka iti kaduan ti tao. Anya? Siyak ti HR. Isarumbang lang agtungpal kanya. Saan ko makasta? Pudno si kati HR da. Ang amnasken anasayatlat titipan nakilangin mo kadakwada. Ay na, no jak istriktuan ni da kanayunan dati maladaw, Randy. Amangan no iti daytang aramidam. Ket iso ti pangikatandaken ka. Ay, sana mapasamak da ita. Gaputan na saya ati performance ko iti dayja kumpanya. Gan,
Magustuhan unay ni Sir Ramon dayta. Anya? Anya? Nakuna ni Sir Roger King kadayta, friend? Wen, saan lagay masyak ti pinabainan na iti kasta unay, gapo iti pan nakaladaw ko. Oray ni Sir Roger. Ken, kastamot ni Ma'am Daisy. Anya? Ha? Nagalasa talaga ti ugali na dayjay nga HR. Hun nga ron. Pakaragsakan na unay ti panang paspasakit na itirik na ti pada na atao. Hay, saan lakit di nga agbayag dayjay ditoy. Pupuutim to'y kunak, Daniel. Anda ka di pamanagnak mo kada kitang ibagbagam, Alexa. Ada, sir. Maysa ni Daniel ang makapanagnak iti dayta. Kastamatan ni Ma'am Daisy, ni Sir J, ni Sir Roger, kan Ma'am Jonah. Nagalas ti ugali ni Ma'am Joyce, sir. Kinapudno na. Nagsasaritaan dagiti daddo mga empleyado. Apetisyon ng dalaangan. Gapo iti saan ang nasaya at agalad na. Anya? Ay, ado na kumpanya tinagap-applyan na, sir. Ngam saan da nga inawat. Gapo ta, adda record na asaan ang nasayaat. Ala, agya mo nakididay ta ngayon baga, Alexa. Diyak pa'y katam mo, nakastagaan ti mapaspasa maktungkol awanak. Uwin, sir. Nasingpot laang ni Ma'am Joyce. No, adda kayo asi sa sango. Ala, siya kung ti makamo ang makisarita kan ko na. O sige, sir. Agyaman ako, nay. Ni, naladaw ka manan, Daniel? Ay, sorry, Ma'am Joyce. Kinuyog ko nga mininanang ko iti clinic. Pambar! Ha? Si ka lang aruda na kanayon ti maladladaw dito opisina. Naglaing ka pa agpambar. Awan serbi ti may papasweldo kan ka ditoy. Pasensya, madam. Namin anon, awinarningan ka. Iso nga kukusam amin na nakagawaam dito opisina at ikatankan. Anya? Ha? Ni Sir Ramon. Daniel, into na minsan, ipakadam no kasta maladaw ka, okay? Tapno ang Muktar Aramida, ka? Ha? Ay na, nakita na lang ni Sir Ramon. Kalata nagbaliw ti aplaw ti angin. Plastic. Anyat masapol mo. Apay ngay may ka dito office ko. Umay ka kadagpakadan, gaputay katankan? Imbaunak ni manager, ma'am. Ha? Mapan ka kano yung opisina na itamit lang? Tapay? I don't know. Basta papayaban na ka. Sige, panawan ka pa'y, babush. I don't care. Anya nga tatibaga ni Sir Ramon kanyak. Dagdag trabaho man nga tan. Ado dagiti empleyado nga agreklamo kontra kan ka. Ha? Nagpulong ka di dayja, Daniel, kada kayo, sir? Basol na matlaang, kanayon ang maladaw. Mawatak ti sitwasyon ni Daniel. Masakit na. Katawan sa bali ang mga sikaso kan Juana. Ha? Kaya nagarup amin nga empleyado dito'y akumpanya kada agreklamo. Asaan ka no anasaya at ipan nakilangan mo kada kwada. Anya? No may salo kumawan no dua. Mabalay na jackpot yan. Agam saan man. Tatunggal at na makasarita, si Kati reklamo na. Sir? Sorry, ma'am. Ngem sa nakaskan ka ti HR kayat ko apara iti na ito akumpanya. Mawatamat siguro ti kato asawan. Sir Ramon, saan kumamatakas ta? Saan napudno dayta? Araramida ka na saya at trabaho dito eh. Kasi tinakunak, I'm sorry. But you're fired. Sir, pangasiyo ko makakasapulak dayta at trabaho. Amok dayta. Hanggang pasensyakan. Padasam lang ang tiag-apply iti sa bali. No adapay mangawat kan ka. Anya? Naikat ka iti trabaho, Joyce? Uwan, mama. Pinagkaykaysaan dakdag iti awanan bain nga empleyado iti dayja kumpanya. Ulbud damin. Anya? May samat ang maagji manager. Namatikit din iti impulpulong dakan kuana. Anya? Uray saan mo nga ibaga? Amok nga inikat da ka
gapu iti sana nasayaat nga ugalim, iha. Ar-aramidot lang tamo kapag sayaatan ti kumpanya. Ngamdakas gayam kadakwada. Anya, naikat kay ti trabaho, Randy? Uwan, Joyce. Naikatak. Gabuta na pabasolak iti saan kumat ngayon ramin. Kastaw na iti pong ti manager mi iti kumpanya pagpapaayak. Ape akas to'y matan. No kaano naikatak iti trabaho, isumutipan na kaikat mo. Oh. Ang sana bale, ado pa iti trabaho ang mabali na pag-aplayam. Kan pag-aplayak matan. Saan lang nga may sawan no dudwat kumpanya ang mabali na pagtrabahuan? No, dapay ati mga awat ka. No kumatasan nakasta ti ugalim. Saan ko mapasamak kan ka ti kasta? Anya? Kasano tayon? Awan trabaho ta adwa. Di ka madanagan. Iti kabita na panawan. Makasapulak iti sabali panggadak. Sabali? Kalpasan na ikatanda ka gapo iti ugalim kasta? Mapampanunot ko pa yan. Nga ang mga numairamrama nak iti karmam gapo iti ugalim. Apay ngay may kapailang dito yung office ko, Ma'am Joyce. Sir, imayak, gaputamang namnama ka nagbaliw ti panunot yu. Pangaasiyo ko ma, sir. Awanan ti sabali a pagtrabahwak. Awanan ti amom amangawat kan ka. Gaputasaan nga roda na sayat dagiti records mo. Sir. Pasensya ka na, Ma'am Joyce. Ngem saan nga agbaliw ti pangadeng ko. Maasi kayo kumakanyak, sir. Amok ti maasi. Ngem, para kadagiti tao na saya ti ugali kan panagpuspuso na. Sana kasken ka. Mabalin mo ti pumanaw. Kaya't sapay ko ma, tamaudin da ito'y apanagsarita ta. Apay akas ta tilagam. Mama. Apay? Adda ka di parikot mo? Nagaplayak iji ili. Ngam sa anak manan anaawat. Anya? Apay akas to'y matan ti mapaspasamak, Mama. Joyce, iha. Daytoy ka din ti karmak. Gapoy ti nagmadi nga ugalik. Saan? Di mo ko mapanunutin akarma day takid ka. Panunutom laengen awagas day ti Diyos. Tapno baka amiris ka iti anyaman ang nagbidutam, iha. Mama. Amin nga raramidon tayo. Dakes man wano nasayaat. At dalat ta supapak na, iha. Day ta ko mati tandaan na. Manon akumpanya tinagaplayak. Ngamuray may sa. Awan mayat amangawat kanyak. Ket, anya ita ti plano? Aklo naklangan. Asaan siguro para kanyak dagidya at trabaho. Iti dayto ang mapaspasama kita kanyak. Naamiris ko amin ang nagbidutak iti kalabas, Randy. Nangato ngamin unay ti panagkita kiti bagi. Joyce. No karma daytoy para kanyak. Aklunak. Gaputa deserve ko daytoy. Kasta unay ti panang tagibasit ko kadag iti empleyado iti kumpanya nagpapaayak. Isong ayos lang nga mapadasak matikas to eh. Ti masakitan. Nang runa ti mapabainan. Agyaman akta nakaamiris ka matlangan. Dahito ti gundaway at tagtagi uray ko. Ikarik. Aman ni po dita. Baliwa kun ti sana nasaya at apan nakilangan ko. Kanja kun usaran ti kinangato ti adal ko. Amang tagibasit kadag iti tattao. Anya? Agaplay ka? Kas servidora, iha? Uwan, Mama. Anya ngay katawan mo tan kumpanya amayat amangawat kanya. Anya? Kinapudno na. Naawat akon iti may sa restaurant, Mama.
Ha? Iha, sigurado ka kadi iti dayta. Kabaalam ti trabaho iti restaurant. Wan, mama. Oh, sige. Adaken ka dayta. Awan maibagak, nudi kat sapay lako maiha. Tasaya atem daytan at trabaho. No kayat mo ti agbayag iti trabaho, agsingsingpet kan. Surwem ti agpakumbaba, kan di kan agtangtang siit, anak ko. Wan, mama. Nunaykan ka itinapinta sa trabaho, pagyamanam dayta babaan tinapinta sa pannakilangan mo iti padam a tao. Saan kat amang tagibasit kadagiti adda iti babaem. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay ni bayaw mo ati kasarita, Pearly ading ko. Total, awan mo tun ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la kumata manugot nga isupay la ti mangimaneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Pearly ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot day jay ang mangimaneho iti kotsel. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayang biitan. Ta, ada nang ibaunak ken ko, ana. Nag-resign nga min driver ko, bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Si kapay la ti mangimaneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipag-Pearly. Agyaman nak bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran dagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumba nga pagyamanam kanyak, ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayahat nga rod no kasta, bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso si kapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito'y balay. Wen, tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka lakay. Gimatang mo't ngamin itilugan nangam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka no papanan mi, bakit? Ala, wen lakay. Agan-anad ka iti panagmanehom, Kabarbarugam ti kutsim ipag-Pearly. Wen bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom dya sigod a kotsem? Wen bayaw. Pasensya kan naisturbo kan. Sika talaga ipag. Saan ka diyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di bayaw. Sumarak ka pa dito palay, tagmerienda ka, sakbay ti pa nagbiyahe ta. Saanan? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dito yan agpulusak biit. Nagbak nang kanipag. Gamaging kaita, awan pa'y boyfriend mo. Bayan pa'y la dayta boyfriend dita bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makin na yat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan isam ko maki-boyfriend bayaw. Ipag, magpintas ka.
Sayang ti kinapintas mo, no? Mapaakan ka lang. Di nakman rabakan bayaw. Naglaad ak tupay. Anya, naglahad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbod ka bayaw. Sa anak nga ulbod. Isan mo pa ilang, kat makapainlaban. Agsabdang ka man mo't dita bayaw. Tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Sana siya. Oh, makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikar ka dito boyfriend ni Madam Purdy? Ah? Saan pa girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Patinsya kan sir Kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Purdy. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Purdy, sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manehok lang ti kotse ni pagperli. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jerry. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa lang ti agmaneho. Bayaw, Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung ti Deja Tomboy. Wanipag, nalay nga agistorya Ipagarop na pa nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka nun ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Angam nasingpot day, Jay. May isa kadagiti pagtaltalkak dito restaurant ko. Nadlaw ko manday ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo ti mangan. Amangan numabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulak-lakit di kinima ng Erlinda. Anya? Sinalbag kamat pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay katag-apply ka Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a Perli. Ay. Di mo ikan iti sabali kay papanan ti panagkuyog mi pare Renz. Kamsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Umapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminan na kurso na adak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabayinak met. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko Bak na ngamin ni Perli. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. O talaga kursonadam ti ipag ko. Ingka agdato na. Nalakalang mat nga sitgan ni ipag Perli. Ala, Jeric lakay. Nagadumutin da ito yung makmakan. Intad amin dayta ni Perli. Diyak namin inawat daytang dan ko na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Kasta ka di? Uwin. Nasingpot diyak kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kastaan. Makabannog mo't ka ti agmaneho. Una bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang runa ket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Perli. Agasa, talo ti restaurant na? Wen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo na ti asikaswen na. Ni, nagsapakan ngayon mediti balay, bayaw Jerry? Winipag, kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako diti balay mo. Ay na, pasensyakan bayaw. Agkaiwarapay lang dagiti usar ko diti balay. Diyak pa'y nakadalos. Sana parikot da ita, ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubwat ka kidin. Tasya akong di makamu kadagiti nakawara apang papel. Awan tirumba nga pagdanagan.
Asino dyan kaya kasarsarita ni Ipag Pearly? Wasan. Ang daton samad kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, masansan ba't no may dito yung restaurant? Isa, kunak. At daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Nangyari sa bak ng lagit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan, kada pa'y bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nam dayta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Pearly. Dagiti lang negosyo natin napataggan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay, ayaten ka, Pearly. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Jak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Maawatan ka. Ngayam sana ka mapukawan iti namnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Jak pa'y nakasagana amakiin na yan. Iday ka pa nakaulimbek, pare Jeric. Imay ka ka dito'y balay tapno agulimbek ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Agitam. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang kahit igatang mo. Mas dawak man kan ka, pare. Itaman pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Yung kagumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka anagawid, Jeric. Apay, pinainom na kakadi ni Pearly iti arak? Sana, bakit? Dua kami lang ni pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi matindi nag-shot ka ni pare Renz. Diyak na putan ti naglabas ti oras. Ala, agin na ka nga Ruden. Amok anabannog ka. Wen, bakit? Agin na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agin na ka. Di ka mo maturugan. Una ka lata na maturog. Sana pa'y ngagtuglap. Naskan ko maturog kan. Di ka agpuya, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Di naklata ni Kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabalin na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman nak, bayaw. Ay na, imbaglakit din tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Ngawan pa'y naisurok kun ka. Ala nga Rod, mapantan itayan ti kotsek, ta isuro nakman. Wen, ibag. Nalaka ka maggayam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narikat ti agsuro, ngam nalaka maggayam bayaw. Wen, inaldaw ka lang ag-practice at no makabisadong tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon din na itulong mo kanya. Awanan nyaman na. Ipag Pearly. Api nga ron ang napaulimag kan. Pakawanan na kipag. Ngemnas ka na mamam ti marikreknak. Ha? Amok abasol da ito'y apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha.
Bayaw? Ipag, Ay, inig ka mam ti imak. agayatak matangkan ka. Anya? Pakawanan nak. Ngimday tatipod no marikrik nak. Bayaw? Sigurado ka iti daytang ibagbagam? Uwan ipag. Di na kumagurahan. Gaputag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kayat mo asawan. Kwa, kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta, agpada tayo ti marikrik na ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamatan. Jeric, mabalin ka ding agsarita ta. Apay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Linda? Napatag ti pagsaritahan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idi rabi. Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kabsat ko. Jeric, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya man tayo sasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jeric. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jeric. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Iti ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at nuag sinatan. Daitan di pagbagakan ka, pare. Anya nga ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak, pare, Renz. Kasano ti pan nakaamuna nga da relasyon mi kanit Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada, pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita kada kayo, kat nagipulong da iti asawam. Anya? Uno saan? Ang mga nulimon na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae, pare. Anya? Ti amom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Lima da sursurutan na ti garawyo ko ni Pearly akabsat na. Anya nga tatiraminag, pare. Mariribukan ako na. Diyan mo, pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Linda, pare. Nasulisog ak lang. Iso akasya tinapasamak kada kami ka ni Pearly. Pare, Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak, pare. Nalaos ti pa nagbabawi. Awanan ka iti bain akabtat! Magawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko ti garawyo ko ni Jeric, Pearly. Limod a sinulog kayo iti naminsan ngal daw. Manang. Sa bali ti nagparik na kanyak iti kanayon amarabyan ni Jeric nga agawid iti balay. Sana matagtagari kan nagbaliw pa yun ti nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na udakla ang iti saan unay nga dayo. Nakita panaking nagkiwatwang. Ha? Kabailan na kaya malukot. Kapoy iti dito nga inaramid yung. At di ka ito mapakawan. Tinatan, Jeric. Ikan kaya't ang makita. Pakawanan na, Erlinda. Sana na maulit tinaramid ko. Nagtanagat kang ka. Ngamlino ko naklaan. Erlinda. Nagakno na singpit kan mapagtangkan ka. Ibsaan mo't kayam, Jeric. Ika ba na nagkayam lukwan? Ikanak pa'y kumaiti may sagun daway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko tinaramid ko. Diyak kaya't ti makisinakan ka. Ulit at nagpakaasikan ka. Di nakpanawan. Ay ayatan ka. Ayang mo ti ayat ko para kin ka. Erlinda,
Tsak namnamaan. Ama pasamak ti kastoy ka data, Jerry. Ngamnas ka ngagsinatan. Kaputa na po kawen anaming pinsan. Ti panagayat ko kenta. Pagbabawayak tinaramit ko, Erlinda. Iswa pangasim, tadinak panawan. Ayaten ka unay. Agsinatan? Kat saan ka matangag? Parang kanya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Malmalpasan ti patarimaan mo abalay mo, pare Hector. Uwan pare Buyet. Kapuday ta, iti panagsugsugal ko. Uy, talagang nagumok tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, mangabak ka. Manmanaw, ti pan nakaabak mo, pare. Nagsurti ka. Ay gawin na pare Buyet, gusto ka. No kaya't mo ti bumaklang ako, sumurot ka magkanya ka makisugal Anya? Kas makita mo, paray, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kaya gapula day ta iti panagsugsugal ko. At tiwa ka dagiti agsapsapul iti abroad. Manumulas sapul da ijay ngayon, idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal paray. Nagganas ti agsugal. Ay, kwa, pare. Sana ka na iti sugal. Anusak di kalapaw ko iti tenga ti taltalon. Tinapatag, naragsakat. Kaya sa anak mo't lata mabisbisinan. Sana rumbang nga apalam ni Hector. Ta nagtawd iti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumot nga apalan ni pare Hector, tatang? Napintas lang amin ti lang iti balay na. Ma-appresyar ko, tanalaing di arkitekto anang design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso di balay na. Isunsamot ta ti kalawaan ti balay na dito'y lugar tayaw. Uwan, tatang. Ibagbaga na nga rod kanya ka mapanak ka nung makisugal. Tapno madaanak mo't iti balay akas iti balay na. Daita ti di mo araramidan, anak. No maigumon ka iti sugal ay san la balay ti mapukaw ken ka. Ure biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga balay kanda dumapay mailakaw. Tapno lang adda maisugal mau. Kapadasan ng dayta dagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdangan ti bagbaga na anak ka. Agtalong ka lang ngayon. Napimpintas pa ti makisugal. Uwan, tatang. Dakas dayta aramid asugal anak ka. Sana nasayat dayta. Boyet, mapanta ka no balay da Hector. Anya nga iti aramida kay di balay da Hector, Marian? Ginom kayo kanu iti anak. Kadwa yung dagiti babarkada na sukal. Mabay na ka mapan bakit? Jakmat am mo dagiti manugal asa nga ilin ha? Ay, agyaman naklakay. Nakla nung mapan ka nga paiso iti balay na naginom iti ara. Mas dawak akin ka bakit? Kunak no palubusan na kamapan aginom iti arak. Subsubukin ka lang no talaga ang mapan ka aginom iti arak, lakay. Ay naamam muna kun bakit? Barkada nga agpaisaw ni Pare Hector. Ngayon, ada limitasyon na. Lakay. Mapanak la iti talon kun ngam ti mapanak agbartek.
Sayang lati oras ko dita, bakit? Sayang dyan agad nga arakan pulutan medical man, pare Boyet. Di ka ngamin imay, di balay ka. Ha? Ay, ikwa. Anda ngamin na panak, pare Hector. Ada na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta, pare? Di ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang aday naramid ko iti kalman. Alala. Sana na dahi tati pagsaritaan ta, pare. Mawatan kamit kit di. Di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Sika, ikaw lang marabakan, pare? Sika talaga, pare Hector. Umay ka man kit di, pare. Sa dino ti papananta, pare? Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adakkel. Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Sakin saan lang dito, agsyat ta. Awisak man ang iti babarkada, kat aginan tayo iti ara. Anda ako mapay papanak, pare Hector. Di na kung mapagkadkadan ita, pare. Agsakit tinakam ko kan ka, no di ka umay iti panangawis ko kan ka. Anya? Bumawi ka itang aginom. Gaputasan ka ngay may idikalman ang aginom. Makita mo, tinalpasan na balay ko, pare. Selebrasyon ko tayo ito, kat agrenak tayo iti ado apulutan ka na dungarak. Kat wala, pare Hector. Awisan mo't naman nga magsugal, tagayin mo, tapno damat kwarta na akas ka na tayo. Pars! Isumati pagbagakan ko na. Angam saan ka no na asam iti sugal. Pare Boyet. Makita mati unag tibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan. Nagdakkel ti telebisyon na kaslas sinyan. Kaslanot ten palasyo ti balay mo, pare. Naglawa, kanap no iti agkakangina kagawaan. Isungarod ngay bagbagakon kan ka, pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldam pala ti dagan, tayo so ti usarang magsugal. Patyan na, tapara matla kada kayo kanibakat mo ti bagbagak. Pare Hector? Di ka madanagan tag dubli ti kwartam no mga baka. Diyak kaya ti sugal, pare? At dayta ka manan ako na. Di mo man sang kay baga dayta di mo kaya ti sugal. Pagsaya atam ti bagbagam. Ha? Saan lagay mga agdoble ti kwartam no mga baka? Agtriple pa ya. Bumaknang kan tumot ten akas kada kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisuli ti balay ta, Boyet lakay. Ako, awan bakit? Kit-kita ka di, dagiti naana yun, adiding ta. Wano, umapal ka kun ni Hector ana pintas kun nagdakkel ti balay na. Uray mo na ana yan, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lang ta bakit? Tinapatag, sana nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat iti balay ta. Talaga matlakay. Uray no katawaan na ka ni Hector, akalapaw laeng ti balay mo. Tinapat, saan ang nagtaod iti dakas ti kwarta ang naaramat dito'y balay? Ay, bakit? Sana bali nakalapaw laang ti balay ta. Tanaragsak tamat nga agdenden na, lakay. Anya nga pare Hector. Anya tiramidan tayo kakadwa, nabak tayo mat. Zero balance tayo ita. Relax ka kadilang, ambo. Saan na parikot ti kwarta? Anya? No naibusan ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dayta mo ti sigod nga aramid ko. Noon may sugal ko, mapanak agtakaw. Ako pare. Tayta ka ti kakayat ko kan ka. Alay kang agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Ala, siya kung di baka mo iti pagsugal tayo. Ikandak la iti sumagmamanungal daw. At danton kwarta tayo. Promise! Imalatiw ka man dito balay, pare Hector.
Wan, pare boyet. Awan ngamin makasarsarita kay balay ko. Iso ngay mayo. Kasta ka di. Pasensya ka na. Tawan may pasangok ang merienda. Tadayumot kami ti tersena dito kataltalunan. Sika, met pare. Sana parikot ti merienda. Nalpasa ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ang tiangin dito yung lugar mo. Makapasalibo ka gitirik na. Talaga, may parektor. Marelax ka dito kataltalunan. Ne, mabisinan dyan mo, pare boyet. Wan nga ron, parektor. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso, mabisinan dyan ko. Naglukmag tinwag mo, pare. Talaga tinaripato man ang bag. Kukuam sa pa'y dagiti kaldingan na iwayway iti saan unay nga dayo. Wan pare, kalding ko amin na kita. Aduda. Napauli magkamatan pare. Kan itay pa ito malangkyaw ka. Ay ko di mo latan ni kaskaso ti panagulimag ko. At dalasim ka ni ti isip ko. Ha? Sige. Sana ko nga bayag pare boyan. At apay kayang maramidag iti balay ko. Ni, nagbiit ka matan ngayon malati pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan? Agyaman na tadi nakpinaya nangawis kan kagaginong iti arak pare. Mabay na kin ka pare Hector. Ato na daras ngayon nawis na ng pinagkidkidan ka. Ala, aginom tabay pare. Ado ti arakan pulutan. Agpapas ka. Naparte ko kon pare. Diyak samatin ka balan ti agawid. Maulaw ako. Nalawa ti balay ko apagturugan. Rabi iyo na yan. Ang mga nonya pa iti mapasama kan ka iti dalan nung agawid. Kababain mo kan ka pare. Anya ko mga iti pagbayanan. Maturog kan iti balay. Ha? Ang mga orayan nak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawan pare. Managdandanag kamot ako na. Ha? Mawatan ni Marian payasaan ka makawit ita. Iso dito'y ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakan ko na pare. Alala, tuloy ta na ginom pare boyet. Ibusan ta tinabat bati pa'y nga arap. Nasayata na sabat ka kasinsin boyet. Itay pa'y nga orayin na kani ipag Marian. Apay kasinsin Joan, anya tinapasamak? Jinwang yu, tinakaw day di rabi eh. Anya? Awanan a jinwang yu. Idi makariing ni ipag Marian. Awanan. Di talilaangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga rin ti asawa kasinsin. Napan iji barangay hall. In-report na kani kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin. Sa dino ay tinagturugam, tasaan man nabantayan jinwang yu. Ijay balay ni Pare Hector. Naginom kami iti arak iti rabi. Ala, agsang sangit pa'y ni ipag Marian. Di na namo tararamidan na gapo iti pan nakapukaw tinwang yu. Surutek ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matanda tayo napasamak. Ikay madanagan, tapaimbestigar ko ang naimbag, ti pan nakatakaw tinwang yu, Marian. Boye. Agyaman kami, Kapitana. Ang kasano day tan lakay. Anya nga iti usarem nga agtalon. Tinakaw damod tan tinwang ta. Dagiti awanan ba yun nga agtatakaw? Awan konsensyada. Kakaisuna anwang ko apagtaltalong ko. Tinakaw dapay. Inawaga ko ang dagiti pulis. Umaidad dito'y barangay tayo. Naskan ama imbestigaran ana imbag da ito. Unay mo tinapasama kitinwang mo, pare boyet. Wan nga ron, Pare Hector. Kakaisuna anwang ko. Tinakaw pa'y ladagiti awanan bain at tao. Pare boyet. Adipon ni Satanas no asino man dagiti nagtakaw. Ala, di ka madanagan pare. Kinapudno na. Nangabakak manan iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyaman no kasta, Pare Hector. Talaga nasingpet ka gayan. Mapangnamnamaan ka pa'y. Awanan yaman na, pare boyet. Gumotang kay ti may sa akaban na bagas kan groceries tapno adu ti abas tuyo. Anya? Ni, kababain launa yan kan ka, Pare Hector.
Di mon panunutan dayta, pards. Nasingad ta nga gayam, iso at tulungan ka. Ay na, talaga man nagtulong ti gayam mo. Akaso man, inikan na kayo ti kwarta. Wen Marian, nangabak iti sugal. Jack kumaawatan ta nagtawd iti sugal ti kwartang inted na. Pilit naman. Guraan na kanuno Jack awatan. Sayang dyan wang talakay. Ay, bakit? Sa pila kumaan, tamatiliw iti kabiitan a panawin dyan nagtakaw iti nuwang ta. Di man ni pare boy. Tinakaw mi tinwag na. Ayam sana bali tayo ni kakmutan iti kwarta. Di kwartang ented ko kan kuha na kat bayad matlatin la ko mi anong na. Nagmayatan ti agilan iti naglamuyo ta suba ta makarelax na tao. Nang runa kat nagpintasan ti balay ko. Agkakangina dagiti usar ko diti balay. Siyak ti kapintasan iti balay diti lugar ni. Ginginid mo tayo iti napiksa. Nas ka na makaruwara ka dagos diti balay ko. Karating ak ti pumanaw. Marasunan ti balay ko. Boy! Nagpigsaging ginad! Wen nga ron! Marian! Anya ka din dito mapas mo sama ka! Apo! Kalaat na ito na pasama ka! Agtalina talaan gito eh! Ha? Nasuot ti balay ni Pare Hector! Wen nga ron! Tulungan na ka bang asyo. Masyan kayo kanya ka. Pakalugaran! Tulungan tayo ni Pare Hector! Napandagan iti siminto! Tulungan na ka Pare Hector! Bagkatan mi iti siminto na ipandagan ka! Kartungan nyo, tsak mamusan ang tisakit. Nagsakit ang tinter, abagay ka napandagan iti semento. Pare boyet. Ne, agyaman ang tanagsublim ti puhot mo Pare Hector. Pare, Apay ngagsangit ka? makawanan na pare. Ha? Apay ngagkid daw kay ti pamakawan kanyak pare. Dakkel ti basol ko ka pare. Anya? Sa pala ko matababakawan na. Di ka maawatan Pare Hector. Awan mat basol mo kanyak. Ada pare boyet. Panag ko na dinusanak ni Apo Diyos. Gapoy ti panang loko ka. Anya? Siyak tinang takaw itinwang mo. Anya? Tinakaw ko tinwang mo. Kat insugal ko ti kwarta naglakwag. Pare? Ulit-agtagkid daw iti pamakawan kan ka. Sana rin banday dyan nga naramid ko. Ala, agpaimbag kakit di, Pare Hector. Imbag pa'y kada kayo nga asawa pare. Sana naan ano ti kalapaw yung di nagginginad iti napigsa. Baba ni ti ka si ti Diyos pare. San kami nadangran kan sana narsuod ti balay mi. Awan sir biti nagdakil balay ko. Gaputa narsuod lang. Nakamiris akon pare. Nagtaon mo't iti panagsugsugal ko ti kwartang inaramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabusak. Sikapay agayam ko ti tinakawak. Nalabit, nadidigrak. Gapo iti dakas nga aramidek. Agyaman akta nakaamiris kan Pare Hector. Di ka madanagan. Tulungan ka latta. Tapno makabangon ka manan. Ken tulungan da ka para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare boyet. Di ka agdanag. Napakawan kan. Basta agbalbaliw kan ang mamimpinsan pare. Dakas ti agtakaw ka nagsugal.
day tatitandaanan. Uwan pare boyet. Tandaan na amin ngayon bagam. Agi amanak mat, gapo iti panang pakawan mo kanyak. Awan serbi iti kinabaknang no nagtaod iti dakes awagas. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.